पांथोक्लिबा थौरम असिगी मयाम नमरुइबा मागी फिलोसॉफी मागी आइडियास मयाम सिंग अदु मयाम द शेयर तौबिगदोरिबा अखोइगी नुंसिरबा ओजा डॉक्टर होमेन थांगजम एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मणिपुर बो असिगी असिगुमलबा थौरम असिगी गेस्ट ऑफ ऑनर की फॉर्म लांग दलेंसिन बिननाबगिदोंता निंगसिंगजरी मखा तारकपदा ngasi thauram asigi president gi pham lang daleng sin binana bidamakta agi yamba Jitendra Ningomba president CCSK bu ngasi thauram asigi president gi pham lang daleng sin binana bidamakta nolokna ning singjari ngasi dignitary singna phambak loi singna phambak taleng khat pikrabagi matungda program gi maka chatha jarak poina lengyan phi khudol tambina nawgidamakta CCSK gi chamlaba khudol hairibanga sigi dais members singda khudol tambina nawgidamakta nolungal ning singjari Thagachari CCSK gi executive members sing loina na program gi makha chacha jarak poina ngasi gi thauram asi hodok phi yana na bgidamakta maira chukhat pina na bgidamakta candle lighting ceremony ngasi gi dais telengkhat piriba khwaipuna magna pulappunna ngasi gi thauram asi hogbi yana na bgidamakta candle lighting ceremony tawina na bgidamakta nolugna ning singjari Maiket tu katang air male. Candle lighting as the mayam na ho bukuba ma kubi na wigam ta norong na singjari. Thagachari ngasi dais members singna candle lighting tawikhrabagi matungda program gi makha chatha jarak poina ngasi gi welcome address taram na okpagi thauram warol pibi na bagi damakta kausinjari isen ningthau khongjam jebila laima CCSK iche na ngasi gi पांथोक्लिबा थौरम असिगी तराम नौकपगी वारोल पीबीनबगिदमक्ता नोलुंगना निंगसिंगजरी Bada punuma buk kurumjari ngasi nomaijing numit October gi tang 19 yai praba kolong numit asida the Committee of Civil Societies Kangleipak CCSK na mangarak suboina pangthok chaba Kangleipak Manipur gi puwarida ahan ba miyam gi
लेंगाक लेखिबा नुमित October 18, 1947 गी थौरम असिबु मपुंग फाननबगिदमक्ता लेंबिरलिबा मरुइबा मयाई तांगबंद लौरिबा इकाई खुमनजरबा अखोइगी CCS की प्रेसिडेंट की थौदांग लौबिरिबा अवाना कयादा हनबा लेतना मंजिन थारगा सरुक पुबि थौदांग लौबिरकपा इकाई खुमनजरबा मिंग ओइना पंजरबदा जितेंद्र निंगोंबा प्रेसिडेंट CCS के बुसु तराम नौचबगा लोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी मथंगदा लेबाक असी इरमदम असिगी लुरबा तांगकता मरुइबा थौदांग लौबिबा इकाई खुमनजरबा मिंग ओइना पंजरबदा खाइदेम मनी सिंहबु चेयरमैन मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन बु तराम नौचबगा लोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी मथंगदा ओजाजो सिंगाखम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मणिपुर एडवाइजर CCS के बु तराम नौचबगा लोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी मथंगदा डॉक्टर होमेन थांगजम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी रेजिडेंट कैंपस मणिपुर बु तराम नौचबगा लोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी मखा तारकपदा थौरम असिबु मपुंग फानदबा यादे हाइदुना लेंबिरगलिबा इनवाइटेड सिंबु तराम नौचबगा लोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी मथंगदा थौरम असि पांगथोकनबा हाइजरुबदा हराउना याबिरक्तुना होल असिगी थौदांग पुबिरिबा सिंबु कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलेपा के माइकैदगी इकाई खुमनबा उच्चबगा लोइनना तरामना ओक्चरी मथंगदा थौरम असिबु काचिन कोया सिनबा थुंगना उहनबिगदोरिबा प्रिंट मीडिया अमदी मीडिया बु तरामना ओक्चबगा लोइनना इकाई खुमनबा उच्चरी इरोई लोइसलकपदा थौरम असिबु मपुंग फानबा लेंबिरलिबा पनबदा निंगसिंगबदा आइना चिथा होबा लेरगसु ngasi timbiriba sabha sida leiba thodang lobiriba khudimakbu committee of civil society kanglei paki magai dagi taram nokchaba loinana ikai khumnaba uchari matang asida ngasi gi taram nokpagi thoram wa tension jari Thagachari aigi che ningthau khongjam jebila leima CCS ke nangasigi welcome address तराम नौपगी वही थंबीख्रबगी मतुंगदा प्रोग्राम की मखा चथजरकपोइना ngasi eba numidasi karigidamata pangthoklibano amadi masigi maruoiba importance philosophy edu karino haibadugi matangda nunggi oiba warol keynote address thambina nabidamakta kakhutchari aigi yamba Syam Kuman co-convener observation committee 18 October 1948 Observation Committee ko convener bunga sigi thoram asigi nungyu ba warol thambina bugna utanol naning singjari ngasi Committee of Civil Societies Kangleipak CCSK na sinjaduna pangthok chariba Kangleipak Manipur gi puari da miyam gi lengak leikhiba ningsing numit asigumlaba thoromasi mangarak suboina pangthok chariba thauramasi daista lengsan biriba thoidok hendokna ikai khumnabda matik charaba president Jitendra Ningomba president CCSK yambabu ahan mamaktada ikai khumnabu chari loinana asigumlaba thauramasi Chief guest oina lengchan biriba Khaidem Mani Singh Chairman Manipur Human Rights Commission Ojabusu ikai khumnabu chari loinana
गेस्ट ऑफ ऑनर की फमफम लांग लेंसन बीरीबा जोई चिंगाखम ह्यूमन राइट डिफेंडर एडवाइजर CCSK ओजाबसु इकाई खुमनबु चरी लोइनना ngasi ke sigum laba 18 October 1948 ki ahan balengak laikhiba ningsing numit siga mari lenana resource person oina lingsan biriba ikai khumnajariba Dr. Homen Thangjam, Assistant Professor, Department of Political Science, Indira Gandhi Tribal University, Regional Campus Manipur, Ozabusu, Kai Kumnabusari, Loinana, Ngasiki Sigumlaba, Committee of Civil Societies, Kanglai Park, CCSK na, Karigidamaktada, Manipur Puarigi, How Kurabatangkakamada, Tokibat Taudogama, 18 October 1948, Manipur ki Puarida, ahan balengak laikhiban numit, Karigidamak Pangthok Saribano Haibagi, Nungi Oiba Waron, Mayam da Thamzari, Kanglai Park Manipur da lengak lon gi puari da yamna maru oiba thaudok pandup ama panba tarabadi ing kumja 1947 ki July 16 ta Indian subcontinent ta ahan boina Kanglai Park Manipur masagi oiba lengak pathap haibadi constitution ama laikhiba sini anauba Kanglai Park ki puari da Ningthau Buddhasandrana pankhiba matam kumja lisingamapan nifuga nithoi dagina lisingamapan yankaimanga asida miyam gi lengak haibadi democracy gi maru hunkhiba Kanglai Park Manipur gi Constitution Act 1947 ase matamdu gi State Council 14 August 1948 tagina 17 October 1948 British na makoi gi loilam lainga kado thadok lamaba numit tagi lairakhiba anauba lainga kaduna yaba pikhiba ga loinana ningthauna su lainga ki makoka moina ayaba pikhibani ek asigi matungina leibak asigi miyamgi mihut singgi obe assembly ama leibaga loinana laingak pagi tungan ba waron sengna yauri asigumba assembly asigi miyamna mikhal da khallaba mihut yankhai humdoi laigani amadi ningthauna nominate tauba mihut ama yauna apunba mihut yankhai marina leibak sigi lo semagi thaugai pubagi wafamsu yaurami constitution asigi makhada mikhan pangthoknabagi damaktada member tara marina saba Manipur State Franchise Committee semaga loinana ing kumja 1948 June kunmapan amasung kuntrada mikhal pangthokhi puari oi horoba mikhal aduda mihut yankhai nithoi mihut oina karakhi mau constituency dadi mikhal boycott togibana maram oiraga mihut karakhide loinana Manipur miyamgi mihut sing adugi ahanba assembly mifam ngasigi numit 18 October 1948 aduda matam adugi darbar hall da phamki adugum laba ngasigi numit adugi mangoi naba haibadi October 18 1948 Manipur State Council haina leramba adugi mapunsi loiki
अहानबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम अदुदा मतमदुगी निंगथौ महाराज बुद्धचंद्रना इंग्लिश अमदी मणिपुरी लोन इबा वरोल महाकी प्राइवेट सेक्रेटरीना पाथोकी शेरोल अदुगी नुंगी ओइबा वफमदी कांगलेपाक मणिपुर से मतम कुइनादगी निंगथौगी लेंगाक मखादा लेरकपादो हौजिकती मियामगी मिहुतना लेंगाकपा डेमोक्रेसी चटपा अदुगुमबा अनौबा लेंगाक अमा लिंबग लोइनना मनिंग तंबा लेपाक अमा ओइरगनी हाइबा सिनी पनबा याबदी कांगलेपाक मणिपुर की 1948 की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना सेशन अहुम लखफम की सेटिंग 39 लखफम की मिफम खुदिमक यामना चिंगलेमना चथकी वॉक आउट बॉयकॉट तौखिबा मत लाइटे लेबाक म्याम की ओइबा वफम खनदुना सिंगमी तमीगी याइफनब थबक पाइखतनब वारेब लौखी अदुबु निंगतमलब म्याम की ओइबा लेंगाक लेरब लमदम असिगी पुआरी 15 अक्टूबर 1948 ना होंगन की भारत की पॉलिटिकल पार्टी कया की थौइनसिना कांगलेपाक मणिपुर 1949 दा भारत की फिबानुंग संसिंदुना भारत की सरुक अमा ओइरी अरोइबदा ngasi puari की नुमित निंगसिंगबगी थौरम असिदा आई कांगलेपाक मणिपुर असिगी मसानी हाइना सौथोक्चना हिंबा अमदी अपुनबा मणिपुर अमगिदमक अखोई खुदिंगमक लिंगजेन मानना मानब तंगाई फदे पुआरी की नुमित असि निंगसिंगबगा लोइनना ngasi asi अखोई की मियामना थेंगनरिबा मियोट मिनै अवाना कया से थौना फन थेंगनबगा लोइनना सिंगमी तमीगी नुंगसिनबगी मरी से हेना सेसिननबा अकनबा थौदांग अदु लौमिनसै थमोइनुंगदा लैनरिबा पेनदबा मुंगनबा खुदिमक तोइना पाव फावदोगनुदना लैरिबा मणिपुर प्रजा खुदिमकना अखोई अमतोइना लैमिननबा सौखतपा मणिपुर अमा ओइनबा खुदिमकना होनमिनरसै अपुनबना याइफरे थैंक यू ऑल Takachari, Agiyamba, Siam Kuman, Co-Convener, Observation Committee, 18 October 1948, Puthagat Chabadu Fondok Cheri, Loinana Huzik Yamana Yamna Marichumna, Tambiramle, Madudi Manipur State Constitution Act 1947, Yimatungda Drafting Committee, Semdana, Manipur Legislative Assembly, 53 MLAs, Laidana, Koi Bot Tauzadana, मियाम की लेंगाक लाइख्रबन नुमित 18 अक्टोबर 1948 की मतुंग दामुक नमलो लोक्शन बगी मोंग दा इंडिया ना 15 अक्टोबर दा तिनसिन खिबगी मोंग असि अखोई की मियाम नंग असि ऑब्जर्व तौरिबा सि करिगिनो हाइबदुगी मतंग दे यामना मरिक चुमना थंबिख्रबगी मतुंग दा ngasi gi resource person oina lengsin biriba agi nungsiraba oja Dr. Homen Thangjam, Associate Professor, Department of Political Science, Indira Gandhi Tribal University, Regional Campus, Manipur. Ngasi pangthokliba thoram sikari da mata pangthokliba no amadi masigi kanaba sikari no adigi loina na ngasi horakliba mirol da youth sing da akoina karamba impact ama pibi abage habadu matang da yamna marik chumbo afam sing thambina bagidam taning singjari अहम तमथीरब कोविड की लाइचत मरक्ता तौदब यादी खंदुना सिगुम्बा थौरम अमा पांथोकपगी दमक्ता
CSSK bu thagatchari amasung lengbirakliba mayambu ikoknonna khurumjari ngasigi mayai gi tangbun lobiriba oza khaide mani singh aduga oza joy chingakham guest of honor obiriba amasung president oza Jitendra Nongombambu khurumjari mayam punamapu khurumjari akoina ngasi karigi damakta miyam gi ahanba dugumlaba miyam na thajaduna thagatpihiba mire payam makoina ahanba punhiba numitpu akoina ningsing dawribano haibasi hujik leiriba akoigi matamsiga yamna chunaba wahang amani ana hakna lawjai ngasi dagi na kuiraba matamda ingsok lising amaga samapan nifuga nipanda phamkhiba dugumlaba assembly session ni keynote address ta ju thambi khare prithibigi oina karamba leibak nabu tawkhibage akoina ani suba leibak ne haijaribane masi tholakti gi mamangda chawrakpa 1891 dagi na masi gi matam phawbada manipur si kamaina leirambage mahing kamaina tawrambage lengak lon karamna leirambage haibadu khangminaba ama changbra haina hakna lawjai Anglo Manipur War 1891 akhoi maiti khre basu Prithibida ngasi phawbada maiti raba frupa mana aduk nungsina thawai na pontha oi khraba ipa ipu sing ningsing duna sakliba akhoi na ngasi phawbada khongjom praba hainaribani masigi isai khara asi tabada hawrakliba naha sing amasung akhoida inot ama piba leibak si sonjarabasu ngamjadrabasu nungsidaba yadi haibagi adugumba ihulama pibiba adugumba lani haina ayakna lawjai adubu awonbadi mayam ama poraki samna tension na hairabada ingsok lising amaga sanipan marfutra mathoi dagidi manipurda marung ani thokpa lengal klon leikhi haibasine manipur gi oijariba leijaramba ningthau mangondana karamba matakki matik pikhibage haibada dharma amasung chana longi samajiki oiba singdana mahaki matik pibiba sembit lon amasung tasengna miyam si panbagi matangdana British na supai paisan giba ani longba adugumba lengak lon leikhi haibasine ayamba manipur gi revenue kajaragliba ai mayam si British na loina loksan khrabanina palam liba matam dugi ningthau amasung mangonda insanba matam dugi laik laisu hairabane na lawjaba dharma gi mingda miyam praja mayam da awat anei mayam ama lakhi basine kari gi damakta matam dugi palamba ningthau na chandon thinbagi paisa lawga dawriba sarkar gi thabak tawba karmachari sing punabagi damakta dolai rain sing yarek santri leisabi macha mayam na chak thongaga pijagadaba madumangna sungasi akoina manipur gi athapa khunggang sing chatpada main road ki manakta lekai pakta dabasini madi gi sumathakta chana lon gi dharma gi pokpagi sibagi sengbagi masida ningthauda akoina revenue mayam ama kadaba yadaba haijaning badi longba adugumba lengang lonani oirakpa business karbar amasung puthokjaba akoigi pochi mayam madudagi lakpa ai mayam jina British na supai paisan khiba aduga kadi su lejadraba mayam singdagi takhairaga lawwaduna ningthorgi chanabi oikhiba haibasine praja mayam tumina leikhibra haibagi wahang di tatana dum lai manipur gi puwari da ahanba nupilan thokre ani surakpada September gi 1920 da bazar boycott ana ima event mayam na tholaklaga mapanda ching thakhiba yaroi hairakpa mapandagi changlakpa miyang mayam na dukan phamduna atangba mamanda potchi yolakpada matamdugi laukhiba ima event singna porti maman tangmalli lairik haijataba pangba khoi mayam dagi namthak tawraga lawiganu hairakpa ahum subada leiriba kaithen se akhoi gi ngakta oijaba ama thambiro miyam macha mayam bina tokhaina ama thambiro hairakpa ching thadokpa yaroi haibana sing ningthauda dugumba mokhoina wakat chatpada ningthauna themjalaga September dagi lakpa irang duna November da mayamji fadaraga fani yarni basinge haikhiba
मधुमक्तनसु मणिपुरदगी चेंग थादोक्तबदगी मरवारी मयांगसिंगदा अवाबा लेखिब अहानबगी खुदम अमनी मयाम तुमिना लेखिदे मधुमक्तनसु मधुगुंबा नुंगदगी थोलकपा पेंदबा मयामदुना मपान थोलकपदुना लेबांग निंगबगी वखलोन अमसुं खलनबा ngमखिब्राना हांगना थाजजे अनिसुबदा कमिटी अमा इसम समना इंडियन स्टेट कमिटी 1928 अखोइना बटलर कमिटी हाइदुना मयामना दुम ngangnari ngasi phawbada बटलर कमिटी सिना मणिपुर सिदा कमिटी अमा सेमलगा मणिपुर खंगनतना इंडिया दा लेरिबा अयाम्बा प्रिंसली स्टेट मयाम दा खुद थिंजनबा होरकबा मणिपुर की ओइनादी यामना सेंगे अखोइदी प्रोटेक्टरेट स्टेट अमनी हाइबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा सुंगलै लेखिबा नते ब्रिटिश ना ngak senbiraga awana natraga tupalamna landarakpada अखोइदा मतिंग पीगनी हाइदुना अदुगुंबा ऑटोनोमस स्टेटस amadi pibiba independent status makoina di loksal jaraga adubu government of india gi makhada di sunglei lekhidaba lammamani adumoiduna su 1928 ki butler committee na hairiba princely state mayam asida nakoina karamba makhalgi trade and commerce to bu yagani nakoi gi lamdagi kari thadorokpa yagani yaro yana athingba pisalakpa madigi su mathakta huji huji akoina penadana leiriba boundary gi issues mayam ama कबो वैली की इशू हान बनते 1928 जो अदम मणिपुर की स्टेट दरबार न पुथोख्रबने कबो वैली मणिपुर दा हंजन न पिबियो अनि सुबदा युमलो न बलेबाक सिंग लेनरीबा बाउंड्री की यानदबा मयाम असि कमिटी एमा सेंबिरगा रिजॉल्व तोबियो सेमदो उ मणिपुर की असेंगबा ngमखै से ngakadabane अहुम सुबदा 1891 दगी हौरगा ब्रिटिश न मणिपुर सिमा खोगी मखादा थंग्रबा मतुंगदा चिंगमी अमसुंग तम्मी मी की मरक्ता खगनतना जोग्राफी लम की मतुंग इन्ना अवांग अमसुंग अनेम्बा नि खाइदोकलगा दरबार की प्रेसिडेंट की मखादा हिल एडमिनिस्ट्रेशन तंबा शासन तौबगी चिंगमी सिंह तंपाक्तना महाराजा दा सिनरबसु सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कमायना पुक्थन हिंगनी हाइबगी मीन्स अमदि पिबिदबा मधुमंगना पेंददना बटलर कमिटी दा मखोइना वाकत की मदुदे Hill administration should be handed over to the Maharaja. Maharaja da amukhanna chingi lebak singi sasan si pichanbia. Madigi su mathakta Manipur state drabar laikhraba matungda ningthau gi sei mamingtagi oiba dauna nominal head haibadi mamingtagi rubber stamp tauna number khag yadnaba. Yaningdaba mana phongdoklabasu adum namfuda darbar sina mayam ama adum thabak pai thaba. Masigumba autonomy or Maharaja gi oijariba mahaki तवम थोकपा मथौ असिदा खुद थिंजनबिगनु हाइबा अदुगुंबा रिजोल्यूशन अमसु मसिदगी सु मथक्ता दरबार जी की परमानेंट ओइबा प्रेसिडेंट अमा थंबियो हाइबा सिगुंबा रिजोल्यूशन मंगा तरुक सि पुन्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नर ऑफ असम मणिपुर की स्टेट दरबार रिजोल्यूशन लौरगा सबमिट तौकी हाइजनिंगबदी मयाम की पेंदबा मयाम अमा लेरे मयाम की अमरोमदसु एडमिनिस्ट्रेशन की ओइनसु मणिपुर की मतमदुगी लाइक हाइजरब अहन मयाम सिंह असिना अखोई की ओइनसु एडमिनिस्ट्रेशन दा अखोई की ओइबा अमा लेजगदबनी हाइबगे दुगुंबा डिमांड अमा तौरखिबा मतम अदुगा 1920s लिसिंग अमा समापन कुंथ्रा सुबा मतम दगीदी अखोई ना ngasi सु मयाम ना नुंसीना लमजिंग बेराबोट कौरीबा मसा महाक मक्सु मणिपुर की पॉलिटिकल की फील्ड सिदा राजनीति की ओइबा लंबी सिदसु खुंदाबा होरखरे ममांग द पंजगीबा पेंदबा लेरबा मयाम दोलाइरेंग की चंदोन सेंखाई की वाइखै सेल न सिंगबा मयाम तौदबा यारोय हाइबसे इथंतन कोचिन चेलगा होय कक्चिंगुंबा मखम वबगाइगुंबा मफम पुंदोंबमगुंबा मफम नंबोलगुंबा मफम ददी चलगा माना मांगे हाइदुना तांथोरिक मयाम अमा सेंदोकपीबा अदुबु हुजिक्तगी ओइनदी पॉलिटिकल कोज अमा इसा इथंतन लेबलगा तौबा यारोय हाइबगी वखलोंदा मणिपुर की ngasiबौदा कोइना द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मणिपुर निखिल मणिपुर हिंदू महासभा हाइबा अमा 1934 दा हौदोखिबा कोना थंगदा चिंगागी सेशन ददी मणिपुर दा लेरिबसे हिंदू खगनते मोहम्मदन मयाम अमा लई चिंगमी मयाम अमा लई क्रिश्चियन असिना चिंबा मयाम लेबनीना हिंदू हाइबसी चिंगा सेशन दगी लौथोकसेना लौथोखिबा अदुबु हाइरिबा संस्थान असिना
सामाजिक ओइबा अमसुंग पॉलिटिकल ओइबा कल्चरल ओइबा धर्म की खक नतबा लमदसु खोंदा सलागा ओनबा अमा पुरकनबा हौरखिबा दुगुंबा मतमदुगी नोंलै नुंसिदमने अदुना थमजने महासभा की पनबा याबा ख्वाइदगी फजबा अमदि करिनो लैबाक निंबगी वाखल्लोन अमा खोइद ngasi बोबा चुदुना लैरिबदी मियांग मचा मयाम लागा खोइगी थक्ता पानगदबा नते ब्रिटिश मयाम खतना खोइगी मथक्ता शासन तौगदबा नते अखोइगी इचा इसु मयाम अमसु लाइक हैबा याउरी करिगी दमक्ता अखोइना एडमिनिस्ट्रेशन इसाना पाइजबा ngamloidobno हाइबा अदुगुंबा मखोइना मयाम सिदा पीबा अखोइगी पाउजेल अदुने निंसिंगबा याबदी मतमदुगी लाइक हैबा अहनसिंग यामना है हाइने ढाका जे मतम अदुदा द अखोइगी the Cambridge of the Oxford of the East Oxford University se ngasi phawda su faure hairibani adubu Oxford kumna UK da leiriba adugumba university amani haiduna Bangladesh ki Dhaka da leiba university masidagi tamakhiba ahan mayam ama atopa Lucknow ni khangde Kolkata ni khangde mayam dagi tamluraga halakpa adugumlaba changchang lawba ahan mayam aduna akhoi gi damakta tungi horakadaba mayam khallaga सासन अखोइना पाइगदबनी हाइबगी अदुगुम वाखलोन पिबीबा हौरकपदुनि मतमसिदा मसी खतना लोइबा नते मिजो सिंगी पेंदबा नागा सिंगी पेंदबा मैतै मरक्तसु पेनदबा धर्मगी मिंगदा अमसुंग मानदबगी मिंगदा पेंदबा मतम मसीगी मतम मसीदा निंसंगबा याबदी माओगी NNC की मखादा लाल हौरिबा दिखो फानबा होनबदा चिंगमी माउ मचा अहुम मकापतुना हाखिब then second world war yosalakpa akhoi gi lamsida imphal ji hek pangamdaba leine na Japanese singna kanna sonari ba ngasi phawad awang bada hauriba lei hek ke khanjaraga hek padingam hogdaba adumaina maithi raga sakhiba Japanese sing then adugi sumathakta war ji gi sumathakta kona thangdadi lau si uzaraga loksan dia do mullaga sakhiba mayam amana loksan uba mayam amana penda duna lau singa se akhoi gi oijaga dabani haibagi machi da penda ba phongthokna raga akhoi gi laloba makti natana adugumba movement horokpa matam amasu Manipur da leikhi haibasi haiba background asigi manungda akhoina yengba yabadi karino kamaina ahanba Manipur gi constitution ji tholakhibano haibadune पेंदबा मयाम अमा लेरे अदुगी सुमथक्ता उबा फंगबा बामोन सिंगदा यानिंगदबा लेरे तुंगदा लेरिबा महाराज की मथक्ता जु पेंदबा मयाम अमा लेरे अदुबो सोर्सेस ऑफ पावर की थोरक फमदी महाराजा दा लेबने ना ताइनरगा अखोगी रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट अमा हाइबदी इसाना शासन तौजगदबा हुजिगना अखोइना डेमोक्रेसी हाइरिबा अदुगुमा मखलगी पॉलिटिकल सिस्टम अमा मणिपुर दा लेगदबनी हाइबगी डिमांड अमसु लाखिबा मतम दुने 1941 दगी ना 1946 फोगी मनुंगदा पृथ्वी मफम दा थोइबा थौदोक मयाम अमा भारत की ओइनसु मणिपुर की ओइनसु यानिंगबा कॉन्स्टिट्यूशन अमा संविधान अमा सेमगनी हाइबदी लेरगा सेमबदी ngमगिदबा मरम अहुम खतंग खुदम ओइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओइनदी 1941 योरकपसिदा ब्रिटिश थादो अने हाइनसु खलकपा मतमने मधुमंगना अतोपदा लेरिबा प्रिंसली स्टेट्स मयाम अमा चौंगागी मथक्ता लेरिबा मयाम सिंग असे कमाइना लौसन के हाइदुना खंदुना लेरिबा मतमने मधुना मरम ओइदुना हाइरिबा निंथौना पानबा लमसिंग असिदा अनौबा मखलगी पॉलिटिकल रिफॉर्म अहोंबा मत पोरकपा यारोय नसागी कॉन्स्टिट्यूशन सेमबा यारोय हाइबगी अथिंगबा अमा लेइबा अनि सुबदा मणिपुर की ओइनदी महाराज चुरचान सिंह मसा फलक्तदुना नारक्तुना लेइबा अमसुंग कोना थंगदा लेखिदबदगी बुद्धचंद्र महाराज न महाकी अखोगी महुत सिलक्पा चरांगनबा मतम अमा निंथौगी कोनुंगदा चरांगनरबदी मैतैगी ओइनदी लेबाक चरांगनै हाइबदुने अहुम सुबदना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अखोगी सुमांगदा खनखिबा खुराइदा बॉम्ब थादरकपा सुभाष चंद्र बोस आयने ngasi lingkhatuna leiriba moirang yausalakpa Fins corner da British amasung Japanese akhoi gi lanmi mayam ama lantheng na ba matam ama kalam mari lakpadagi adumaina charang na ba matam ama oibanina Manipur gi praja sing amasung Maharaj Bodhachandra masa magna samvidhan anouba ma leibadi yare haiba tarabasu khumang sangsan thibadi ngamde haibasine
ꯃꯇꯝꯅꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒ 1947 ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯗ 15 ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯆꯪꯅꯍꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯔꯕꯥꯔꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ 1 July 1947ꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯗꯔꯕꯥꯔꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯤꯌꯔꯁꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ 1 July 1947ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯂꯝ ꯑꯅꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ 1947ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤ but the rules of doing business certain rules semaktaба yade adugumba rule mayam ama semkhiba rules for the administration of Manipur rules for the administration of the hill areas of Manipur business rules for conducting business and trade with other states in India or outside haibana chingba makhalgi legal documents mayam ama akoina draft tawduna lerakpasi ukhi asigumba matam asida Maharaj Bodhachandra su ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯎꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯒ ꯁꯥꯁꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯊꯣꯛꯈꯤ ड्राफ्टिंग कमिटी से फर्स्ट ऑफ ऑल मंगा अमा मैतई सिंगी वैली एरिया दगी चिंगमी की ओइना मंगा अमा मणिपुर स्टेट काउंसिल दगी मंगा अमा मिहुट ओइना हाइबदी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग कमिटी सिदा कॉन्स्टिट्यूशन सेम ग दौरी बनीना ड्राफ्टिंग कमिटी अमा लेगनी सिदी पृथ्वी पुंबगी सना लोने सिगी ड्राफ्टिंग कमिटी असिदा इग दौरीबा कॉन्स्टिट्यूशन असिदा मागी महुत सिलगा मदुमंगना ने अखोइना ngasi पेंदबसु लेरिबसे to the government of India. India की constitution जी draft तौराबा मतमदा मणिपुरी याओगी ब्रा हाई बदुने नागालैंड की नागा में याओगी ब्रा मिजो याओगी ब्रा सुपसल लगा कोई ये ओइना दी representative अमा ओइना था की बा दुसु मिथो बमा मणिपुरी नतब उरम बयाई उरम दबयाई मतम दुगी ओइना दी ऐना मतम दुगी अकोई की इपु सिंह यामना थागत चनिंगी करी की नो हाइका मखोइन अनौब अमा पुरोकना बहोना बदा मखोइना सेमलखिबा होय असोइबदी अदुमदी लैबा ताबने अदुबु मतमदुदगी हौना चाप मानना रिप्रेजेंटेशन लैगदबने अमत्ता अखोइ हुंदोंबा यारोय हाइबना चिंग मसिमकनसु रिप्रेजेंटेशन से मपुंग फाद्रे हाइदुना कबुइगी ओइना अमा हाफसेना ड्राफ्टिंग कमिटी दा हाफसलकपा कोना थंगदा जिरीबांगी ओइना अमा हाफकदबने ना हाफसलगा मदुमाइना सेमगिबा कॉन्स्टिट्यूशन ने आई थमजनिंग मरु ओइबा डिबेट अदुदा थोलखिबा वहनदोन दि करिनो हुजिक फावबदजु पेंदबा रूल नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मणिपुर एक्ट 1949 भोट कारब मतुंगदा अखोइगी हुजिक चनबिददि करिनो मेजॉरिटी फंगलबा पार्टी नत्रगा मागे पुनसलिबा कोलेशन पार्टी अमगी सीनियर लीडर अमा नत्रगन और लीडर अमना चीफ मिनिस्टर ओइबा हाइबदुने लाइबक थिबदी मणिपुर की ओइनदी महाराजा न कन येतखिबजि करिनो नो चीफ मिनिस्टर दी हाकना नोई भोट तौजरो यारे चीफ मिनिस्टर कना ओइगदबनो हाइबदुदी अइना नॉमिनेट तौगनी अइना थागतकनी हाइबने मसिगी यानादबा मा नंबर 2 कनाना भोट थादबा याबा हाइबगी मतंग योरपजिदा महाराजा की कांगुन हाइना इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिफाइड इलेक्टोरेट
थाइना ब्रिटिश तक चनरंबा नुपी सिंह बोट थादब यारोय लाइरिक हैतब मी बोट थादब यारोय प्रॉपर्टी पैसा पाइजदब मी बोट थादब यारोय गुंबा हाइबगी अदुगुंबा फ्यूडल निंथौगी ओइबा निंथौगी पावर मांगहनिंगदबा ओइना थोलकलगा मदुगुंबा मखलगी बोट मी खतना बोट थादब यागनी हाइ अदुबु अतोपा मेंबर सिंह हाइबदी नो मदु यारोय बोट थाजजे हाइब तारबदी देयर हैज टू बी प्रोपोर्शनल लोइना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अमगी मखादा मतमदुगी ओइनदी जै कुमाथोय सुरबा मी खुदिंगमक अंगावबा नतबा मिहाटप नतबा अदुगुंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड लैतबा ngasi अखोइना जु उरिबा अदुगुंबा मी सिंगना बोट थादबा यहानगदबनी हाइरकपा देन मरुइबा मन करी हुजिकती वंस पीपल ना रिपब्लिक पीपल द पावर पिथोरक्तोरबनीना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हाइबदी आइना मिहुटब ओइना आइगी कॉन्स्टिट्यूएंसी जी आइना मागी मखोइगी पाखोलो ओइना लाबनीना पेंदबा अमा लैबदा आइंगोंदा ताइनगदबदो मदुगी मतांगददी कमाय तौसिगे महाराजा नंगी पावर सी कमायना अखोइगी असेंबली द सिनजिगे हाइबा ट्रांसफर ऑफ पावर सिगी मतांगदने महाराजा न पामखिबा अमसुंग मागी कांगबुना पामजगिबना करी स्टेज बाय स्टेज तपना नखोय मयाम शासन तौबा हैरबा मतमदा खक आइगी पावर जे लोइना थादोके हाइबा अदुबु ड्राफ्टिंग कमिटी की मेंबर मयाम अमनदी नो थादोके हाइबा ताबदी खुदकता थादो खाइनबदौना खाइनसी अदुगा अदुम अखोइना पाइजरगे हाइबदुने कॉन्स्टिट्यूएंसी अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन सी संविधान सी सिकुंब चयेनब मयाम अमा लेरगा याम थुनदी अदुम ड्राफ्ट तौके हाइजनिंगे मसिमक्सु अखोइना यामना नुंगाइजे अदु पेंदबजु लै करिगिनो हाइरगा मणिपुर द ngasi लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन से इट वाज डॉक्टर्ड बाय एफ पियर्सन ngसाइगी मणिपुर स्टेट दरबार की प्रेसिडेंट ओइरंबा मा थादोख्रबा मतुंगदा ngसाइगी इंटरिंकम मतमसिदा वोट तौद्रिंगैसिदा अखोइगी प्रियोबर्टदा ngसाइगी चीफ मिनिस्टर की खुबम सिनरंबा मणिपुर स्टेट काउंसिल की नॉमिनेट तौरगा मदुगुमा मागी ब्रेन चाइल्ड ने हाइना सुमयामना कन्ना अखोइगी पेंदब अमसु फोंदोकचरी मदुना मसी इनब होनबदा अहिंगी मागी मिचंग कौहे मयामना पियर्सन्स फ्रेंड ऑफ द नाइट ना हाइबदी अहिंग अहिंग द कोइच चलगा अदुगुंबा लाइ लाइसु हैरबा मयाम जे तक 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 लौखलगा नखोइ मसी इदब यारोय हाइबगी मदुगुंबा यानिंगदबा अखोइगी राइटर खरा मना फोंदोकपजु लै अदुबु अमबु ओइरबसु मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन से सेमख्रे फेब्रुवारी 1948 द महाराजा ऑफ मणिपुर यारे आइसु पेंजरे अमा खतंगदी कंप्रोमाइज तौनरसी अइना सीएम चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट तौबदुमदी यारो अतै नखोइना हाइरिबा मयाम यारगे हाइरगा अदुगुंबा कंप्रोमाइज एंड नेगोशिएशन अमा तौनरगा द मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1949 दा अदुम अखोइदा सिनरे हाइबजुने 1948 दा मसिगी मखा तारकपदा फेब्रुवारी दगिना जून मार्च अप्रैल मई जून अहन सिंगी वाखलोन अमसुंग मखोइदा तौदबा यादे हाइबगी अथुबगी द सेंस ऑफ अर्जेंसी अमा लाखिबजिसु यामना अखोइगी हौखलगलिबा अखोइ मयाम जिना अखोइ थाकतकदबने पेनबा म पोक्चैये मार्च अप्रैल मई था अहुम जिगी मनुंग सिदा इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन जी होय अप्रूव तौरे एडॉप्ट तौरे मसिगी मतुंगदा कमाय तौदना प्रजा मयाम के शासन लानगदबनो हाइबजे था अहुम की मनुंग सिदा इलेक्शन पांथोकदबनी हाइबसिने यामना मु पेंजबा मना the rules of election rules pertaining to the election ko oza ju yawiri oza hoina ju hena nainaraba ngaktane maduki matik phajana ikhre karamba makhal gi mi na candidate oibe yagani karamba makhal gi mi na vote hadaba yagani voter list na kamaina same gani then pen da balainaraga na kamaina amuk tawgani adugi matam pigani अखोइगी सेमतो हौसी हाइबदी हुजिक काउंटिंग तौब कांदा पेन दब खोना दब लैबगी खना चैनाबा इवन अदुगी रिड्रेसल मेकानिजम बो याव देन रिटर्निंग ऑफिसर पीसी देव का हपकपा मोइरांग कोइरेंग वन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ओइगिबा अदमाय तौदना टेन खबर मतम सिदा अखोइ अहानबा मिहुत पांथोकी हाइबनी इलेक्शन पांथोकी हाइबने द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ मणिपुर अदुसु डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा जून की तांग 13 जुलाई की तांग 19 फाउबदा पांथोकी हाइबसिने महौसाना चिंगी मफम खरददी एनएनसी की लमजिंग मखादा लालहौब खर लैबनीना खुदम ओइना माओगी ममांगदा ओजाना जु थंबिरंबा मखोगी मिहु थागलक्तबा करिगिनो हायरगा मतमदुगी पालंबा सरकार दुना
मतम अमा 1980s दा मणिपुर दा तंपाक आर्मी अमसुंग CRPF अमा हेक्ता लागा ममाई खुमजलगा चिंथोगा कापम बगी टाइप दा माउ मचा अहुम ममा गवर्नमेंट की पुलिस अमसुंग सोल्जर सिंगना हाखिबा मदुगी पेंदबा ममा खोइदा लेरगा बॉयकॉट इलेक्शन बॉयकॉट तौखिबा पेंदबदी मयाम अमने अदुबु अमा ओइरबसु यामना फजबा मओंगदा तंपाक्तगिना मी कुंथ्रा खनगनी चिंगी ओइरगना 19 खनगनी अमसुंग मोहम्मदन मुस्लिम गिना अहुम रिप्रेजेंटेटिव्स खनगनी सिगी मथक्ता अनीसुबा यामना ngakpa khoina ju thengnadaba ama एजुकेशन मिनिस्टर अमसुंग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तोखाइबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अनि अमा सेमंबा अहानबददि अखोइजु पाबदि याम गंगना थोय अदुगी इलेक्शन की रिजल्ट से करीनो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लोइना पिथरागा लोइरमदाइदना एजुकेशन की तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा लेरमबा देन अखोइगी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेरमबा करीनो सिबु टाइपिंग एरर टाइप तौबद सोइरब्रा गाना खंजरमे अदुबो कोन सुम पारा कांजिददि अदुमाइने याम नंगकप मखल की अखोइगी इलेक्टोरल अरेंजमेंट अमा मणिपुर दा लेखि हाइबसिने मसिगी इलेक्शन असिदा माइ पाखिबा मणिपुर स्टेट कांग्रेस याम कन्ना होनजरबसु 13 इलेक्शन लोइरबा मतुंगदा मणिपुर स्टेट कांग्रेस सि खतनी चक चक थिंदुना लेबाक सि थुगाइनाबो होनगेबा महाराजा फम थादोकदबनी गड्डी सोरो मूवमेंट काना मणिपुर लेरिबा मयाम जी लालहौबा गाक्तनी गाने हेक्थोक हाइजनबगुंबा मधुमक्तना मर्जर ऑफ मणिपुर जु यामना मतेंग अमा ओइगेबा मधुगुम मणिपुर स्टेट कांग्रेस 13 खक काखी मणिपुर कृषक सभा लाइबक थीबदी मखोइजे अहानबा असेंबली सिदा यावजरोइदोइनी पुंगदोमबमदा थोखिबा थौदोक्तुदा कृषक सभा की मेंबर नि हायरदी पंगतान तानर पंगफाद फारगा जेल द थंबा वोट काखिबा दुगुम पॉलिटिकल पार्टी अमबो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन नि हाइदुना लाउथोखिबा मधु मखा तारकपदगी दी इवन इराबोट फावदे असेंबली लाखिदबा मान इरखिबा चिठी मखोय अदम फजना तौकी तरु खतंगी काय सोशलिस्ट पार्टी अहुम काय हिल यूनियन अमसुंग हिल की चिंग की तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टीज में कॉमजल लगना 19 काखी यामना अमा खतंगना काबदी नतबा अदुगा प्रजा शांति सभा 13 काखी पुलपना सिगी 53 सिने माउगी ओइनदी अमा थागलत्रे में हो देन सिगी दा अमुक नुंगाइजबदी अखोइना ngasi उरिबा लिलोंग अन्नी अमना जनरल की अमना मोहम्मदन की रिप्रेजेंटेटिव लेगदबा मोइरांगी ओइरगना मैतै की अमा अमसुंग मैतै नते वैली की ओइबा अमा नत्रगना चिंगमी के हाइबा अमा यारिपोक मोजी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी कवे मतमदुगी मरी ने थंबिरिबजे यारिपोक की ओइरसु मदु मंगाई मैतै की जनरल की अमा अमसुंग मोहम्मदन की अमा मुस्लिम की अमा अमाइना देन लेमहौरिबदुना ngसागी एजुकेशन अमसुंग कॉमर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी दुने सुमाइना लोई काखरे काखरबा मतुंग सिदा पेंदबदी मयाम अमनी ngasi तौनरिबा अदुम इलेक्शन जिगा अमहा ओइब्रा न खल्ले कांग्रेस मणिपुर स्टेट कांग्रेस याम पेन खिते हाय अदुना मखोइना मेजॉरिटी फंगजरबसु सिंगल मेजॉरिटी फंगबसु ममांगी टर्म दा बीजेपी ना अदुम तौरगा सरकार पाइखिबदौना पाइगे होनरंबा कोलिशन अमदी सेमबा ngमखिदबा प्रजा शांति सभा ना नॉन कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट अमा सेमलगा मदुमाइना सरकार पानखिबा अतेनबा मतमने यानखिबगी मतुंगिना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1949 की मतुंगिना महाराजा प्रियोबत्रा बुद्धचंद्र महाराज ना चीफ मिनिस्टर ओहेल्ले बोकुल डिप्यूटी कमिश्नर सेक्रेटरी डिप्यूटी स्पीकर अदुमाइना मखोय तरेना सेमबा अदुगुंबा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मणिपुर अदुमाइना सरकार से सेमखिबनी देन मदु ओइबा तारबदी अहानबा तेलबा मतमसिदा सोम नाकंदना भारत की ओइनसु अथाबद लेरिबा प्रिंसली स्टेट मैम भारत तिंदब यारोय हाइबगी अकनब साफु अमसु लेबा मतम देन कुपलेन प्लान मणिपुर और प्रोवर्सल द आइडिया ऑफ प्रोवर्सल हाइबदी मणिपुर से मथन तोखाइने हिंबा ngमोइदबनिना कुपलेन प्लान की मतुंगिना पूर्वांचल द होल नॉर्थ ईस्ट लेबा स्टेट मैम जी पुंसिलगा तोखाइबा स्टेट अमा लेबा नाकन अमरोमदना बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी मैम
मखोइगी इरांग सिना खोइगी कबो वेली लांसल लगपा मधुमंग नसु इराबोर्डना मिरोड ओइख्रब मतुंगदा मखोइगे पुनबा ngamlaga रेड आर्मी की मतुंग अखोइगी सेमजरगा मधुगुंबा तोखाइना तागनेना लैबा मतम सिगुंबा मतम सिदबु कदी खनरमगदगे हाइबदुने इपा इपु सिंह हुजिकी इचिनिना मयामगा थोइदोकनादि खेनारमदबदौना तौवेना उजै because in that assembly मखोइना पांगी वाहन resolution जी करिनो कैबिनेट सेमजी हाइबजिने कना मिनिस्टर होइगनी कना न करम पोर्टफोलियो काइगनी पाइगनी लू तोंग यावग्रबा अदुगुंबा जाति एमा ओइबनिना कोइसिंग असि बौदा मतौबुजे अदुम इल्ली हाइजनिंगे चीरबा तंगक सिदा महाराजना पेरी पेरी तौरगा कपलगा अइना ख्वाइ पेंजबदी येंगनाबना कोइसि लौसलगा मिखा पोलंदबा अखोइने इरोम तोम लेप्चरगा पुवारी निंगजंगलगा हौरक्कदबा मयामगिजु ओइना तोखाइना लेप्चबा मसिमकनि अइना पेंजबा ना ओ खोंगै कप्पा मसिमकी असेंबली सिदजु इरा बोर्डना यावबदि ngamद्रबनिना असेंबली रेकॉर्डदि लेते माने इगिबा चिठीरा चिठी नतबरा अदुबु हिस्टोरिकल रेकॉर्ड खरगी मतुंगनदि माने इरकिबा चिठीदा नासा नखोइजु मीनी लेबाकी खनब तमो मिनिस्टर ओहेन के हाइबा मीदुदे धर्म चेनबा फुरानदबा मिहातबा पैसा चादबा मदुगुंबा मीदो नखोइना कैबिनेट सेंबा तारबदि मिनिस्टर ओहेन बियु को अखोइ योंथोकपा मी ओहेन गनोने इरखिबा चिठी देन नखोइना फम तानारिङै सिदा पुदोमबमगी अदुगुमना सोख्रबा मयाम अमा सिदि नोइ उबिदबरा कमिटी अमा सेंबियो यामना थुबा इमरजेंसी स्पीड अमा सिनरगा मरान लेजदबा लौ उगदबा मी मयाम अक्टोबर हाइरिजिनेबा मणिपुर की ओइनदि अखोइना खलगी अकाइबा लाकपदगी क्लाइमेट चेंज लाकपदि ngasi अखोइना लौ खावबा ngamjadabagi वानेबा निंगोन चकावबो यरकपा मतमदा निंगोल मयामगी पिजदबा मयामजे पुक्कै लंगैदा लोइना लेजरगदबा मतम सुगदबा मतमजिदा लौमी सिनमी मयाम अमा फाजलगा जेलदा लैगिबा मयामदो मखोइ थादोकनबजु खनबियु इन योर असेंबली हाइबनेबा देन सेकंड रिजोल्यूशन मखोइना खनगिबना करी सुमाइना कैबिनेट की अमा लैरे देन व्हाट वाज द ब्लडी सेकंड आइड करम्बा अजेंडा नो हाइबदुनेबा they never talk about Manipur kai gadabni khot gadabani ka laigide hoi jingmi tami pun gadabani haibudini nasona na hainarambadi ai then it was about infrastructure sengbatsi haibajineba sap manaiba koiga thaina gi anmeyam jiga kari gi infrastructure sengbaladi thika phangadi paisa la di nungai re haibaduni ka hena haijar roisidadi अदुना अहानबे असेंबली जी अखोइगी दमक्तदी पुवारी द थोखिबा मियोइबा जाति की फुरबमना लाइना तौबा ngambadi नते मधुमक तौरंबगीदी अखोइना पेंजबा अखोइना खुरुम जनिंगबा मयाम अमदी ले अल्टीमेटली अखोइना ngasi मणिपुरी फुरबमने हाइबदा पेंजबा अमा लेबजिबु करिनो इसाने इसाजे शासन तौजरंबा लेबांगने लेगागलोन इसागी लेजरंबा मधुमगना कॉन्स्टिट्यूशन मनुंग हुटना पागेरा पारोइरा मणिपुर हैड ए कॉन्स्टिट्यूशन मनुंग करी खनगिगे खनद्रसु अखोइदे अहानबा पृथ्वी रानी सुबलैबाक इलेक्शन तौखिबा मधुमक्तनसु अखोइगी नापल नमदी ओइजरिएबा देन नवेंबर यौरकपदा यानबगी मतुंगिना मखोइ तरेद दो मिनिस्टर खल्ले प्योबर्ट दम चीफ मिनिस्टर ओइरे बजेट पुथोखिबदुदी यामना फजै हाइजनिंगे करीगिनो हायरगा मतमदुदा लैरिबा सनगारीगी लंबी सनगी लंबी मयाम अदो चौबा लंबी ओहेनसी सेमदबा यारोय स्कूल मयाम अमा सेमगतसी करीगी दमक्ता क्रिश्चियन मिशनरी खतंगना स्कूल जी मणिपुर चलाइदोरिबनो अखोइगी जु सागे स्कूल सेमगतसी हाइबा मधुमकी इथिनदुना मणिपुर थोलखिबा स्कूल मयाम से सरकार ना हानबा सेमगिबा मत नतेबा चौगयाइमा कैना हनबी थवालगी देन अखोइगी स्वाइदसु मयाम अमा कथोक चरकपा तौदबा यादे मयाम तमहनगदबनी हाइबा हुजिक्तना स्कूल हौरगा पैसा तानबा ngamjaraga na covid center onthokpa hena paisa lagnaba
मतमदुगी न तसेंगना लाइरिक तमहनदब यादे नुपासु नुपीसु मसीमक्तना तुंगी ममाई चुंब ngamgani हाइबगी वाखललोंदा मदुगुंबा पुंगनिंग अमा यावना इलखिबा खेनबा बु सिनेबा ख्वाइदो उजरिबज मखा तारकपददि इंडिया चौब लेबांगने मणिपुर दी पिकनाउने मधुमक्तुना सु इंस्ट्रूमेंट अहुम मरी सिनरगा मणिपुर जे मर्ज तौसनगिबा मर्जर एग्रीमेंट चना हनबा मतम सिगी अक्टोबर की तांग अखोइना ngasi बौता ब्लैक डे ना सेलिब्रेट तौनरी बा पा ममी खराना 15 अक्टोबर 1949 ददी अदुक वाना लाई लाई सु हाइजबा अहन खरा मखोइना नाइतोम ताना लेजरगा अखोइगे अदुगुमलबा पॉलिटिकल सिस्टम अमा थमजरनी खंजरंबा मदुगी कॉन्स्टिट्यूशन मदुगी असेंबली मदुगी मिनिस्ट्री लोइनमक डिसॉल्व तौथोखरबसिने मतेंग यामना पांखिबा मी मयाम अमसुंग लई मधुबु अखोई मसेन चैनबगी मतमदी नत्रे हाइजनिंगे अदुमाई तौदुना अखोई ngasi भारती फिबा नुंग चंगरे मखा तारकपा पार्टी स्टेट अमा ओइखरे पित्रो पिकपा चीफ कमिश्नर अमगी मखादा महाराजा लेरंबा चीफ मिनिस्टर लेरंबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेरंबा मधुगुमा मयाम दो सुचलगा पार्टी स्टेट हाइबा अमा इवन यूनियन टेरिटरी दगी जो हेना पिकपा कमिश्नर अमगी मखादा लैबा हाइबदी वाज एज ए पार्ट ऑफ असम हाइबने असम की डिस्ट्रिक्ट अमा दौना मधु तिल्लुबगी चही चामै ममांग तिल्लुबगी अवाबसिन करिनो मणिपुर की ngasi बौबदा इकोनॉमिक्स खरना पॉवर्टी लेवल जे मणिपुर दा क्या यामना लेरबगे नोंगदा चरा क्या चारिबगे चारिब चिंचाक ची तसेंगना कोइ हचांग कानानब्रा चानाबाना होनारकपदा चही मंगा की ममांग दा डाटा लेतबनिना असम की डिस्ट्रिक्ट अमगी डाटा दो लौरगा चप मानबनि सी मणिपुर की नेना पुसनगी बजिने सो ऑल दिस इंटीग्रेशन सिंगुलरिटी अमला हनबा मणिपुर की पुवारी मांगहनबा अपंग खरना पाजरगा इनोड मद लेजबा इसैदा ngaujabadongna sigumba mijina ngaubanena dum yungi kanaba poraktabani noidiena haiba madugumagi chanalonda koi ngasi ju thuduna leiri haiba sine loselakpada panjining badi karino pithribi pumbada mapan chatkhiba matamda khoina makoina hangi noi naron karino नखोगी इसे यमा सऊने दुम हायरकनी अइना हाइरिबजी इंडिया की दिल्ली कोलकाता स्वाइद नतबा अतोप्पा लम फॉरेन कंट्री एमा चतपा मतमदा यान हमदा मोइना हंग तुइजे करिनो नोइ लोन लेजबरा स्क्रिप्ट लेजबरा नोइ इसे यमा सऊने नोइ की जंत्र अमा खोंगुने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अमा हेक्ट नतबा देन अदुगी मखा तारकबा खंगरबा मतुंगददी नोइ की लेबाक सिगी वारीजिना करिनो अखोई की लेबाक सिगी वारीजिना करिनो मानव करी यावरी खेनब करी लेरी हाइबसिगी अखोइदा अचौब मियेंग अममुंग पिबिरकपजिने मदुना हलगागा अखोइना अमुक मसीदी सिंथा अमा ओइरमेने तौदे यादबा अइगी पुवारी खंगजदबा अइ कना ओइदोरिबनो मतम अमदा अखोइना एमए कारक फौदा मणिपुर फुरुक क्या लेबो खंगपोन्ते हाउ हाइरगा लोइरे लोइ सुपचनग्रबने मदुमंगना जु खुराइदा सिना तांखुल्ला सिना कुकीरा सिना मरिंगला खंगदबिदा हावलायना पंफु फुरा तानगिबदो याम खंद्रि अखोय अदु ओइबा तारबसु नुंगदा चेलिबा दुगुंबा इपा इपुना थंबिरंबा यामना फजब लन खरदी थंबिरमलिएबा मसिगी लनसिंग असे निंगसिंगनबगी दमक्तनी अइना खंजबदा सीएसके नंगसी तौरिबा सिगुमलबा निंगसिंगी नुमित अमा पांथोकलिबसे मसी मक्तनजु इंखलगलिबा अमसुंग हौरकदबा मयाम अमा फागी फागीदगी अखोइ बौता अहन ओइसलकपदौना तौसलकले याम सेंगना सही यांखै हेंजलकले तौगदबदी मयाम अमा लैबा तारबजु सीबगी लंबीजे सुम नक्सलकपदौनाजु तौरे देन अददगी हुजिक लागलिबा अहोंगबा मयाम अमा अखोई सिलेबस तबु सिगुंबगी पुवारीगी वारीजी यावगदोरिब्रा गाना नुंगनांगबा अमा फोकपा होरकले अखोइददि अदुगुम मखल की लिटरेचर की इंग्लिश ता अखोई सिगुंबा वारी मचा अमा हंदोकपिरगा यावबिगद्रा हाइबगी नुंगनांगबा तसेंगना लेरे बासिगी मखोंदा लोइना ngaवगिबदौना तौरे पेनागी मखोन काउसलखरे
अंगाव खरना स्वाई कोनुंग मांग तमी गाना चलमगनी अदुजा कोई नोंगना बिरमगनी औना टेंशन जरकपदा सुपसन्ना लेबाग निंग हाइबजी अतई ओइरमद्रब मालेदा अखोई इसाने इसा खंगजब इसाने इसा खंगजरब कांजिदा अगी फुरुप कनानो खंगकपा अमसुंग अगी पुवारी करीनो खंगकपा मसी खक्त ओइरा मालेदा लेबाग निंग हाइबजी मी पंगहाता हात पनतब येंगनब खुदिमा लोइना लोइसनब नतब अदुबु dignity ama yauna izat ama yauna lepsaba ngamlaga akhoi sigumba furuba mani haibasi aina khanjabada madugumba leibang ningbagi ihulsi 1920s dagi hogduna at least up to the fact end of 1949 ahlaman mayamna khoi da kanna sinana ba honaramba male tawaju tawkhibane wahai khara ji haijaraga yam sangna ju logjagre mayamna matam pibi bagi yamna thagatchari aduga loisilakpada mayam cheksana SOP ngakna dum leibiyu akoi siba yadri khudingmapu thagatchari khurumjare thagatchari akoi gyo nungsiraba oza ngasigi resource person pingoina panjarabada oza Dr. Homen Thangjam na yamna marik chumba haibadi kogi 1891 dagina British ki makhada Manipur na leiringai matam nupi lan thokkiba ahan manupi lan ani shubu nupi lan dagina constitution drafting committee ka maina shem khiba constitution du ka maina adopt tawnaba chananaba karamba plan tawkhiba ka maina laikhiba present scenario sida ka maina thengna khiba haiba sing loina loina na Manipur State Congress saidana matamda leramba 53 elected MLAs Manipur dagi khangalaba MLA yankhai humdoi dugi manungda 3 na muk India da merge tawo pamba aduga hizam irabot ki kangbu tongan tongan ba political parties sing namuk India da merge tawo pamdaba irabot na tawkhiba thabak thoram mahak na lawkhiba role adagi Manipur bu part 3 state on thokibagi matang du phawba merge tawki matang du phawk yam marik chumna thambiramagi dam ta thagatchari ngasigi resource person loina loina ngasigi guest of honor gi phambam lang da lengsin biriba mingona panjarabada yamba Joy Chingakham human rights defender Manipur loina na advisor CCSK bu ngasi pangthokliba thorom asiga mari lenana marik chumba wafam khra thambina bi ta ningsingjari An Muktada Langshan Biriba Kuding Makpu a cock nanjari. That is the Langshan Biriba Chip Giso in a higher with the Rauya Birek by Yamba Kaidem Mani, Chairman, Manipur Human Rights Commission, the resource person in Langshan Biriba, Dr. Homen Thangjam, Assistant Professor, Department of Political Science, Indira Gandhi Tribal University, Regional Campus, Manipur, Amadi. Marup Jitendra Ningomba, President CCSK, Amadi Langshan Biriba, Marumopang, Media, Kuding Makpu, a cock nonjari. And the Kamanga Ruksuba CCSK program Hybatare, Yam the Maruena, Sauna Tormani, Mamang is a hiki at the Handaki Covid key. Misi Mina Haitare, me listening Trama, Hen and Nasalakpa, Adagi Amana, Shiviki Chang, Sisama, Henjelakpa, Masajda Koi. Yam pikna SOP nga aga koi pangthok pa hai with the lepna with the handak shipping na sinja bani adu orgasu thorum city yam na maru oiba han na pangthok ki ba thorum khudim muktana koi ge awaba nungai ba lei ki daba adum magi observe taw ba ngasi khone pangthok iba numit city Manipur gi khunai gi hai ba tare khwai de gi success oi gi ba sahi ani khatang maning tam na leiramba Manipur khunai ama adu gi nungai ba do akoina Madai the combined Toroga Koisha Mumik idea Muk downfall set Kiki Habasep, Masida Quit Naina Dana, Adum Sahi Manga, Mari Supna Quit Naina Lakpani, Nasi Sahi Manga Subani, Adu Mang Pauna Drea, Quina Pamba, Sahi Ani Kakining Tamaka and the Kaido Buki the Mukta Koisha Muk Mikapo Libano Habasep, Masi
कनामतगी मसिगी वाहंग सिगी क्वेश्चन से थोलक तब हाई तारे सिसी एसके न पामजरम्बा वाहंग दो ngasi phau phangdri adu ita gadi wahang si kana dano sigi pakhom ji khombina na ba khoi gi manipur miyam haiba tare manipur da pun lei minari ba khoi prup cha khatik mak se masigi wahang sigi pakhom se khoi pamje ba hai tare sis ken hojik thambi khre oja omen thangjamna phajaba history ma manipur si maning makha tamase khoi india 1891 da khoi gi flag se sing thagi bani kangla da aduga khoi gi ningthau mayam ama traum doira kaino khoi gi Andaman Nicobar da khoi si loi tha ki bani aduga ataina British Energy ka thangal general gana khoi mayam amang da khoi gi mayam amang kai thel lai ba tare sai sida British Energy park ai se hana kai thel ni ima kai thel ni ma sai sida mayam amang da farsi taro hat ki bani British na adana British ki sugumba loilam sasan se Second World War da British ki loilam sasan se mutharak pa haitare sigi matam da khoi gi Manipur na lawga do matam gi tangkak tu gi hana maning tam na leijaram ma sahi ani khatang khoi gi freedom wai ba matam sida khoi na khangau dri si First World War thengnari ni Susan Maharaj gi matam da ani suboda Second World War thengnari ni ching tang bagi masai da khoi Manipur miyam se matam du gi Manipur miyam se makeup thok padi yara bane du bo thodi kari gi matam da League of Nations in the year 1941-42 the League of Nations gi plan si la bani war sinem akhoi khuding mak se mangale war to asi haidana declare tawno matam si da akhoi gi Manipur da akhoi gi Sachuan Maharaj na akhoi British government da akhoi gi plane na ma mateng pang ye ne akhoi Manipur gi income si kap leiram gi akhoi Manipur si ningtam na leiram ba akhoi na mikha pundri ngai da kamai tro ga khoi ji leiram gi am ter plane na ma mateng pang am ne Second World War si da akhoi Sachuan Maharaj na aduna akhoi gi matik magun mathong na myam se loina mak tapna akhoi gi kano do akhoi gi ningtam ba 1891 da loi ra matung da di Sachuan Maharaj se British ka tawra kan da moina appoint tawra kan sum palak bana akhoi si British ki makha da sum lai gi badagi adagi sum Indianization sum haina gi dana sahi ani khak maning tamna leiba matam si da akhoi se kok thok khra bane ba karai di sala akhoi se wakat kani gai je khangdra ba hai tare Chief Minister Piro Bhatta na hinginga da aisa masu una jawi maning damma Manipur ma gi Manipur du da ma se Chief Minister oi bijane aduga mana Chief Minister phamji thadoki ba adu 1 year in 1948 ma se adum kano tawune adu 48 da akhoi gi lengak si leire Indian Constitution 1947 Manipur Constitution Act se sema ba matung da akhoi gi hoi vote tawra kan akhoi gi assembly han phangi ba numit tu ne ba se 18 October jamna maru oi ba numit hai tare success oi ra bane adubu olakpa sahi de diga 1949 gi 21 September da akhoi gi ningthau se head of the constitution se ma si kaurim ne ba ade matam da akhoi gi Manipur gi elected person 53 si kaidau le hogi si ni da mon kwa kaim da ngang de ba se adana masi angak ba akhoi history se yamna nainarur kan de akhoi na angak pa yam thengna ba hai tare madai da mouth space am da tholk da ba mi yam khak tholai kana no irabot magi lalhau ning si phaw still chathara kan hoji phaw maning tamba Manipur do hanjan hangani hai bagi magi flower sum magi makha ta na chatharak pasing do ne ba hoji le hori si adena matam du gi 53 ekhoi elected wari ba singmi tami sing du gi mouth piece amata tholak ta ba hai tare ningthau pha ningthau se Shillong da chat khare adagi mai sign to re se ma jo haidok pote last word 15 October si da mayam khangna ra ine ba kai nu ne Assam Rifle mayam sum lak ba Gurkha mayam si sum la Manipur sum kano tawraga sum nga ki bai da aduga dak launa tawraga India da merge to kim ne sigi annexation jini ngasi akoina channa ba yaroi na akoi malem gi leipak sing da akoina puthu ise atai na te ba aduna akoina complain to buta ragadi kana age da tawdoi no ham ta da akoina India da mu complain India na loksel level lamam da akoina complain tawraga moina ta hidra ba adu ta de akoina UN da matam da akoi Manipur se UN gi member oi bagi adu magi kano se wakhalon se matam da le hu da bai tare aduna apikpa matam da akoi gi Manipur se maning tam se kai bok tam min akoi Brahma gumba apik lam sing se ai di yamna British na loi occupy to lai ba lam hai tare Brahma
अदुबो ब्रिटिश ने थादो ममतमदि ब्रह्मा सो द मनिंग तमले होएबो अद अखोइसो निंग तमबनि आई हाइसिनि सही एनी ख याम नुंगाई ना चिंगलेम ना अखोई कॉन्स्टिट्यूशन की सेमजरगा तौमतमसिदा मतमदुगी अखोई मीसिंगसे क्यामुक अखोई आइडिया से लेरमदगे तदा चीफ मिनिस्टर हायरिमनिद्रा पृथ्वी द चीफ मिनिस्टर से अखोई इंडिया की मनुंग हौजी चीफ मिनिस्टर है अखोई स्टेट की चीफ मिनिस्टर अदुई तादे मतमदर अखोई चीफ मिनिस्टर दो हौजी से दम ओइरिना अदुदी मतमदर प्राइम मिनिस्टर हाइदिगइनो प्रेसिडेंट से हेड ऑफ द निंगथौ से हेड ऑफ द कनो ओइता गदे मान प्रेसिडेंट ने लाउथोमद्रि केगिनो मतमदर यूएन द लीग ऑफ नेशन यूएन से में यूएन द अखोई चटपीनब से थाबीनब मतमदुगी लाइक हाइबसे खंगदे करी तौबुजानो अदना होय अखोजिक्ति मतमगी यावलनी अदना अखोई करी तौसिगे हाइबसदि अखोई खुत्त लेरे अखोइना हंगिबो वहंसिगी पाखुमसि करम कांदा फोंगदुनो हाइबसदि अखोइगी खुत्त लेरे अखोई मयाम चिंगमी तमी पुन्ना अखोइजी खन्नारा कांदा लॉन्ग सफर सही हुमद्रा है ना अखोई ब्रिटिश ने पार्लियामेंट हजी इंडिया की मनुंगदा इंडिया ना एनेक्स तौगिबसे मसे अखोई यानिंगे यानिंगदा तौगिबदा हजीते अदुम यानिंगना अदुम अखोई अदुम सिगी कनोसिदा अखोई सुम लेरसिरा हाइबसिगी वहंसिगी पाखुमसिने बखोना गाइरिसे अदुइतागदि अखोइना खंगदबुदि हिस्ट्री से काउथोकप यादे हिस्ट्री ना अखोइगी फ्यूचर अमा लेपकदोरिबने अखोइगी फ्यूचर की मंगलान आशा से हिस्ट्री से खंगा कांदा अदुइतादि अखोइने सोइगिरबे स्टेप तो खंगा कांदा अदुना अखोइना मांजिन अमोहन संगसन बे याय हाइबसे हिस्ट्री सिन लेपतोइनेबो अदुइतादि अखोइ हान लेजरमबा अखोइगी शक्ति मनिंग तमंबा नॉर्थ ईस्टर्न दा यामना मटिक लेना हिंजरमबा अखोइगी मणिपुर की पाक चावबस याम चावरंगरजाने शिवसागर असोमदा ब्रह्मा द चिनविन रिवर याम पाक चावरंबा मतमदुगी मैतेगी थौनादो मणिपुरी की थौना है तारे मधु ngasiदी मधु लेत्रब्रायना खल्ले अदु लेतबदि नते अखोई ngमदबनी पांगन शक्ति सोंथरकपा है तारे अदुना मसीगी शक्ति से अमुक्तंग कलहल लकांदा कोई तुंगदे लाकदरबा कोई तुंगी जेनरेशन सिंगसिना मसीगी हिस्ट्री से खंगा कांदा नोंग मखक्तंगदी अमुक्तंगदे कोई मिट माइ से अमुक्तंग मिट पांगथोकपदो मधु पामजई हाइबसे थमजरगा ए स्वाइदे टेंशन जगी थैंक यू मैम अमुकज खुरमजरी थागतचरी आयamba जोइचिंगाखम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मणिपुर की प्रेसिडेंट लोइना एडवाइजर सीसीएस केना यामना मरिक चुम्बा तेंतकपा वाफम थंबिरमी असिगी पांथोलिबा थोरम असिगा मरी लेना अखोइगी मतिंग अदु फुदोकपा हैबसि नहारोल सिंगी हौरकलिबा मिरोल असिना खांगलबा मतमदो ओरकनी हैबसि थंबिरमबगिदमत थागतचरी लोइना मखा तारकपदा ngasi chief guest ki famfam lang da lengsin biriba mingwena panjarabada oja khaidem mani singha chairman manipur human rights commission bu asi pangtholiba thoram asiga mari lenana marikchimbo wafam sing thambina bidamta ningsingjere chairperson manipur human rights commission mayam punama ko khuramjari असिगे सिगुम्बा आमना चिंगलेमना पांथोकपा थौरम CCS के नासिनबा मंगारक सुबा आइना मुक्सु याउजे आइखोइगे लेगिदरबा आइगे नाउ अर्जुन माना प्रेसिडेंट ओइरिङैदा अदो ngasi मंगारक सुबनी मंगारक सुबु आइना पांथोकपा कांगलेपा हाइबदी मणिपुर की पुवारीदा मियाम की अहानबा लेंगाक लेहनखिबा नुमित चुमे यान अहानबा लेंगाक लेहनखिबा नुमित की निंगसिंगबा अदुग मेगी पालोम अदुग मेगी नुमित अदुनी अदुना माइगे तांगमंद लंगसिन बिरिबा आइगे नाउ प्रेसिडेंट CCS के जितेंद्र निंगोम्बा अदगी जोई चिंगाखम गेस्ट ऑफ ऑनर अदुगा लोइना होमेन थांगजम खोगे मांगदा रिसोर्स पर्सन लोइना फजना थंबिगरबा अदगी लंगसिली बपुना मरोइना इमनाइ बेल सिंह मरुमा पांग सिंह
arapa amsung anakpa mapana tabiri bapuna makpu aina ikai khomna jabadu uchari sigumma thauram se hek marak marakta tawbagi tangai phadabadu lei kariginu aibu aikoina koiraba record haitare 1993 or man 1993 ke October kuntare kunipanda Manipur ki matamdugi luchingba mayam hojiti ayam mana sigre akhang hai rajniti ki social ki journalist ki oiba mayam mama gan pullaga Gandhi Memorial Hall da numit nini ki National Convention on Merger Issues hai dana mapang thoi adu da de sure Manipur na karamaina ning tamga adagi Manipur sing tamambra tamamdabra Merger agreement to aina yabra yadabra haibasi naini maduda ai shikhar naha oina ahlaman singdugi ukilomda hanten nilamni Professor Gangomai Kamai Professor da the Professor Ibo B DM College ki principal waramba adagi di mari subadu kana Sana Jawan Auria. Hari Babani Sina, Presidium member Verga final da Warep Mayamama Laugi. Maduda Matamdu da He di Hizatana, Silly Bakambuna, Aichuche Maputo U Manipurna Bharat Pungi Basa, Ningtauna Soitauba, Ain Gitong da Yabra, Ningtauna Soitauba Ngambra. Haibachi ma putoi. Ay am kana stidi toram de adugi mamangda. Harul Singh na sum haibadegi sigi chi stadi tawbiu. Aina haibadegi sumatang matang tawbadegi. Thirabatungda chi ma putoki madunga chi Manipur annexation na 1949 haiba lairik ama. PDM na phong ma Dr. Pardesi Hoina Pong ba matam da moina sinbani adugi lairik tu da yauri mi che patoke ba punna no menini edu da mi tara mari manga gumba sui aina khwaidagi na oiram gane na khalli aduna adugi matam du da yam kupna nainagi ba aduga loina na adugi makha tarakpada 94 95 96 97 adai ba waite Merger agreement issues haidana lampak ta kangjai bungda matamdu de community hall laitri mandopta changoya chaubada somang chaubada Manipur ge mapam punamakta maruina valley haite majangandana lakhare aba aduna intelligence na mak tauba khotpa mayam chi thengna dana adu aina ukil oirobagi khudong saba madi phangi adugi damakta phaning ba khotning ba haning ba mayam leibado tawbudi ngamgide madu laudana lakhi abasum adagi de civil society children sing chigi hodok pa ma haitare tawrga la amuko semada hodore usem semada hodore atai China organization mayam se aige loina na sum chamina danga cd moi mayam degi di laptop padi manba manung da moi na asoi ba kai be tawra ai hojik ta Jitendra da hairami noi mayam na law ba khong ba da yaning da ba khara yawi ado mayam da di haining de ai ge da la u Sunil Karam su la u athau ba la u amako gi nando la u CCS ke gi joy ga Jitendra ga la u ado ga heri kon gi su Ratan koi kari hai hari ba mam chal naw ang tanay di close oi bang ang tanay ba di mai bel sing da su maram cha da na hanjin na hajin ba kochin ba nupi samaj gi mga sing poire le me gi mga sing chingmi tammi gi kangla mai gi kana bo ina loina da ba yaw gi ai chai ni phu ga ni thoi su le mayam si gi mamang da human right kin an law da na khong da na army theng na da na police theng na da na chaubi kombi tokai na tanai ki konang da di ama to ina puling ai matam du da
ตัวภาษีไอ้หักเนี่ยอันนั้นมาสิ่งมันสิ่งไหนนะตอนนั้นตัวนั้นหลักภาษีดาสิ่งบางทีชุกขระเห็นจินนะขระมันนุ่งยงนะงังมันลีไอ้ตอนนั้นไม่ทำนะอะไรมันคนแต่งตาไอ้คนแก่ขนาดนั้นมาไพ่ชันสลารคิดว่าไอ้ใครเต็มนะไอ้ professor กังก็ไม่นะการที่นู้นมีติ้งมาตะขามบันนี่มาดูนะฮะเรื่องไอ้ตาสาธุเรื่องไอ้ตาปังใจปังงานแต่งานบ้าน้ำพุตลกสิงเขบันนี่เดี๋ยวผมโยสิงเขบันนี่ก็หายไปแค่วายดูดีพวกมันนี่เขาจิกที่นั่งต่อคนนิ่งเดียได้นะพวกข้ามกันแล้วละอันนั้นมาตั้งมาตุ้งนี่เราให้บุตรขระเส้นดอกตะบยาดเลยอันนั้นไม่นะตัวเราก็หลักภาษีเขาจิตที่จิตเนรก็โจยกันไอ้พวกนี้สิงหันเลยอ่ะมาว่าไอ้กี่เรคคอร์ดอะไรบ้างไม่ทำดูใช้หัวมันทางจมงานกี่บ้ามวยเดมุนงนาทีรักปนี่อันนี้มามั่งตะคดีเลยบ้าอีบันสิกาตะกี้กันว่าตาสิลงยี่ลำมามันนี่อันนี้ตะกี้กันเมสเซจท่ากี่บ้าอันนี้ลอนตาพอนตากันตัวบ้าอันนี้คดีตัวบ้ากบหน้าในเนื้อระเบิดก้าวระเบิดเนี่ยมาเจ็บเตอร์เสียเขาจะกี้คนไหนสิกี้กระไรนะชาวกันกันเด็กกระไรเนี่ยมีไว้บีกงากันเด็กสักการะสวยไปเช่กระไรดับผ้ากันเด็กกระไรสันจิกระไรดับผ้าไปยากันเด็กไอ้ตอนนั้นที่ตัวไปยาตระเบิดสู้ไอ้กี่มนุษย์daไอ้กี่จุดที่ฉันนั้นตัวไปยาบัดที่ตัวเด็กให้ดังเลยจะระเบิดเนี่ยบ้าดูน้องนั่นนี่สิ่งอะไรยามนุ่งไงอันนั้นมามังกี้มายามตุที่ให้ตัวตระสู้จะเห็นเลยสิ่งนี้กี่ที่ฮัสนี่24 AD ให้เป็นยังไงใช่ยังบ้างไม่ยามนะ33 AD ดีแก่คุยเสีย civilized society เมื่อกี้ใจลิซึ่งอันนี้กี่ society เลยให้เป็นเสีย33 AD ดีแก่คุยชดตัวให้ตัวนั้นไหลอันนั้นใช่ไอ้ก็อารีบอะไรก็ตัวให้เป็นยังไงบ้าง24 AD วันนั้นอันนั้นดีกี่ไอ้คุยกี่ society ใจลิซึ่งอันนี้กี่ society สิลักปนเนี่ยบ้างMereka cai lisengan dalam lak pasigi manung da cai camri canga Profesor sana jawabannya di canga hai ai nama tu kara yawan ning de asyam di thangnana na taba matek na ning kha tamba mangi aba kara mang ba yam chaw na mang ba cai taret khuntak pa duma phajana mangi ko koi ki ning tamba अलगे 1891 लगे 1947 के 14 अगस्त पाव से मसी खजितंग मांगे मसी याम चावना नते ब्रिटिश की मखा दे कोई लेते है बा ब्रिटिश की मिनाई नहीं थांग ओइते है बा भारत की अतै मफम सिंह दे कोई डोमिनो इंडिया ले रेंगे दा यूनियन ऑफ इंडिया ओर बसे मसी दी चाही चनी है न मिनाई नहीं थांग ओरम में बा बात मणिपुर की दीไม่ในในทางที่อวยรำเดบริติชकीมาคาปลับตรงน่ะไว้หนึ่งทงมวยนะฮะปีชนะมวยนะปีอดูมาคารนัตนะอัตย์แอดมินิสเทชันปลับตีไอ้คุยชานะตัวหันใจอ่ะปะไว้อาจจะมาคารบุตรมวยนะต้องคุดถึงเจนใบเอาแต่บันนัตติอดูไม่นั่งหลักปะไอ้คุยเสมารักตามิคาปนบาอาวากิมาคาปนบาดูกิมาคาปนบาไอ้เบสีมารักตาเลรมีMarak te mikha pon ba ning thau pali ngai gi amaga manga landa na ba te mikha pon ba do mad suchil laga sai changma gumba ni hai dana sana jau bana to maina lo si na hai na changma to khetang yaman ro ja sab ta ba de hai ngam changrak pani tanang hai na hai samna ha da koi ning tam maga la pa se ning thau pan ja ba gi awa ma le ra su mi na lo sil laga lai bana ta ba adu ma lai pak se oi dana lakhi hai bana ada 1891 da British की मकुत्ता माइथी बम जो थोक बनी मिगी बम तो मरगा जो दा थांग ना बम ककने जो मतलब तो कि बम दी माइना तो बुद्धि सांग बजाने लम्बनी होंगा तो जाने अब अदुर कक पसो तो ngam बने ngam बुद्धि अदा अदुना अदुगम बा चाव घरबा पृथ्वी की निमित्ता बा लैहिद्रबा अदुगम बसे असिगा लंबा तौनी न थोई बसे कक्षियं चुयोग दब तुमित कुम इखोय ना हाइतारे जे ब्रिटिश के पाबदति अदु वाबदा ब्रिटिश न वारी ने बा ब्रिटिश न हाइरिम ने बिसे पेखरब ये तुम बाबु साब हाइतब मणिपुरी सिंह मैतै सिंह अखोय की लोल तम्मी ब्रिटिश की इंग्लिश लोल तम्मी हाइदन मोय की संगोइदा मफी मरोल होंदो हल्लगा सिलेब नोलेब तो थमल लेरगा इरुजरगा चंगल ली सिगुम जाति से आंख पने से ब्रिटिश के अफाउबा
राइटर्सना हाइरिबनेबा अबाउबा जुरिसिंगना अदुगा मोइगे पॉलिटिशियनसिंग हाइतारे अखोई ओइबा अमदि अदुम लेजबदो मदुदि अदुम लाए अदुना मिखा पोनबा हाइबसे मते खरा पोलुबा दुनतना मिखा साथीना पोनबा दे अखोई ओइरक्तेबा हौजिकसु ओइदेना अखोई मिखा पोनदे मीगी कंट्रोल दा नत्रगा अखोइना तकनबा वाटपा तकनदबा यादबा निंगाई तौदबा यादबा पोट अदु ओइ हाइबिगु वानी ब्रिटिश के मखादा लेरे मिनाई पोंदे मखा पोंदे अदुदगी इंडिया दा नमदना लौसिले हाई मर्जर एग्रीमेंट तवे हाई तौना पुंसिन गरे कैसु मिनाई नाई थांग तौना ओते ओतपसु ngमोय लो खंगबसु इंडियन मचा सिंगदगी मणिपुरी मचा सिंगना ताबा नते असेंबली दा स्पीकर सु इंडियन की पार्लियामेंट की लेरिबा सिंग अदुदगी ताबा नते अखोइनाबु फत्तबा थबक तवी अचौबा अफबा थबक तौदे हाइदना अखोइ मसन चाइनजबिगी वानायाबा अदुना हुजि लाइबदि अदुमाइना 14th August 1947 दा मणिपुर जिनिंग तंबे नोंयाय यौरमदायदा नोंयायदगी मदु फिरान चिंखले अदसु मोट खेनबनिना कनागुमना अयोपों मापन की दवाई चिंखली नुमिदांग वरम चिंखली हाइबली अदुबु आईडी अखोगे नोंयायदा चिंखलीबदो अदुना चुंगनेन खली महाराजना कोनुंगदा अदुगी निंग तंबसे 14th August 1947 दगी तौगरे मदो अदुनी चही खुदिंगी कना कना संस्थान सिंगना निंग तंब फंगबा नुमित ऐना मदो थोदोना आइन काइबा नते कना उमन मरक्त खंगदना करिगम चही खरददी सजाल के कांगबुना तौदबदा फाई पुल्ली थिंगी गाइने तौय अदु आइन याबा पोटनी आइगे इरमदम मिजाती सी ब्रिटिश की मखुत्ते की निंग तम्मा फंगिबा नुमित्तो ngasi di भारत लेजरगसु अदु 14 August सिनी हाइना पालन तौबदा करिसु काइदे अदुना खंगमेना बम चंगे अदु दगी दे निंग तम्मा कांदुदा कॉन्स्टिट्यूशन अमा निंग थौगी शासन से अमोट अकाई तौबा अराना हुई तौबा अदगी सुपनम तौबा फ्यूडल समाज ओइबा पोट से निंथौगी शासन हाइबसिनो ओयबा ओ निंथौ पानबा से अफबा नतेबा निंथौ मनक्तगी अफबा अमदि यावबा याय गरेबनि वाज हायरो अमा हायरो नरसिंह हायरो परमानमनि बैगे चंद्र हायरो मैमना धर्म की करके तब कांगबुना वारोगने मै अदुगमा अफबा खरबुदि लैबा अदु निंथौ पानबा हाइबसिमक्ति सुपनम नेबा निंथौ लाकपदा नुपी पुनम को कुप्तब यारोय अदगी चंदोन छिनबदा संकाय पीगदबनी अदगी अदु तौबदा अदु पीगदबनी सरकार के कर्मचारी अमा लाकपदा अदु पुगदबनी दोलाई रेंगोगदबनी हानि यामना साथीबा शासन से निंथौ पानबा शासन है निंथौगी शासन से अखोइना तुकचफम थोएबा नुपी आंगांगदा कारण तौबा खोटपा से निंथौगी मनुंगदा लोइना लेयबा मचा मसुदा ओना तैनबा चटप खोटप बावबा अखोइना लोइना तायबा अदुना अदुगु मगे पोट अदुबदा चंद्रसु खंगदना माना अखोइ मागे शासन से प्रजा सिंह सिनब चुंगनी स्टेट काउंसिल सिनब चुंगनी हाइबसि मागे एडवाइजर सिंगना हाइबदगी मा कनोदा अखोइगे 1st July 1947 दा कॉन्स्टिट्यूशन से इबा होलेबा आइगे शासन से लोयरे आई कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओइना लेरे 1947 की जुलाई अमदगी हाइबदुना जुलाई 16 तगी कॉन्स्टिट्यूशन सी ड्राफ्ट तौबा होरेबा सेशन जज ओइरंबा मतमदुगी चंगा खमलरक्तगी लेबा मोय यावरे अधिक कना कना मसाई अदुगी हंजिलरोय अदुमा चिंग तमगी लेरे हाइबा मैम के कमिटी सेमदना कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे अदुदगी हाइबा कॉन्स्टिट्यूशन दो मधु सतपदगी 1949 की अखोई के 48 की जून जुलाई से मैम पन्नगरी दो हंजिलरोय अदाई दे इलेक्शन तौरे अदुगी इलेक्शन दा कारकपसिंग अदो मधुगी एमएलए यांखाई हुमदोय अमा हंदो हंजिन तौरसु पुन्ना यांखाई हुमदो हायरसी मसीगी तौरे हायरगा अदुम्बा स्टेट
council haidana semeba adudai constitution do chana reaba constitution do sume hojik democratic oide constitution do chief minister miyam gi mihona khanmangam de chief minister se ningthongna happy aduga mantri taruk to o tare roman mantri tare to election togi mantri oina election togi adunga chai homena hagi do maina education minister ga commercial industry ga di constituency ma leyaba adu su angak pamani adugi education ministry gi constituency da oja chenga kham bisak asilepe ma ka hodabani adugi do ai koi gi dong sing na wari liram bada chenga ham pisak to mana kanna haimanda dana ma ka hodabani khaita da education minister oina lepana aduga tene MLA oina aduna mantri mayam se MLA sing na election to raga khalle chief minister na ningthokshana president gumba governor gumbani asina mai manau pa MK priyopata se matamdo direct chu hai captain ga su oiramani aduna mau ena happy re se ai da moi taruktu ga ningthogana hapkadaba ningthona hapkadaba adu taruktu di ningthona hai rabdi yes sir ai are dana admai to raga ma ohela khibana adu khara democratic oide chumi adu bu mayam ge sasona hai bedu mati oire dana mi yang kai gu hum doi di election to re dana adu to raga labani na mayam ge sasona hai bedo madugi han ba huktok ba hai bedu adu di hojiki 18 masai election to re raga assembly session yana na phamse 18 October 1948 na sigi sida ihan hanna ningthona mana president oina presidential address haitare adugi duda mana address pire aduda mana haire sugumba mana haire belonda se I now bring to the mind of the people that I had transferred my powers and responsibilities other than those of a constitutional ruler to the State Council since 1st July 1947. 1st July 1947 dagi ayahaki shakti se Prajada State Council da sinajare aidi chamchamna constitutional ruler my maming da sason to baido constitutional ruler samna halda Britain ge Maharani hojik leiri dana ko mana sason to yaba adu tawbudi ma de sason yauroi my maming da to gadam ne aba Thabuk Punamakse, India President Maminda Tawidana, Thabuk Punamakse, Aduga Prime Minister and Council Minister Namatang Pangitana, Wadi Mogi to Logadam Nab. Adu Mino Oiragani, Haidana, British Parliament, Paramount Sea, Laps Oidringeda, Masimana Mayamda Sinajare, Haibase Aina Nasi, 18 October 1948, Asida, Mayamda Kanganjari, Lautuksari, Haidarmana, Handa Tore. Aduna. Adu mana yahan hanmada adu ba Mikhal toraga madugi Mikhal mi yang kai ga humdoi asi Mikhal todana niyom niti ngakna tawre khalakpa democratic form of government to ekoi responsible government hai ekoi gi neta hai ra bot kalunda da responsible government se adu degi leiba hogim na aduna ningthau gi sason ningthau pan ba si lokthok na bagi tamakta ningthau gi mayokta lal huri banaba Iraboche, Chanja, Tumja, Tauba, Boro, Koret, I could give Burjia Singh, Communist Kilonda, the Haraga, Burza Singh, Mayokta, Chanja, Private Singh, Mayokta, Maru and a Nington Gisason, and the Nunaba, the Lal, who were Mishak never Iraboche. Ado I couldn't September Hazida, Irabot Palo, Nanatowi, Magi Matodi, Amata Tam, they must say, I know quite a key, no I say. Chief Minister no sahai ni, opposition leader no sahai ni, kari party no sahai ni, kara party no sahai ni, irabot ke tung ingedam ne. Irabot socialism pamni, communism pamni. Adudi sidari, adudi hairani ne. Kari no se. Irabot na pamati socialist society ama. Socialist society haibati communist ke ahan ba foundation do. Adu socialist society. Masi China ko mana chalido, Soviet Union na chalam bado, Cuba na chalibado, aduga communist na paidra so German Democratic Republic ta socialist state oiripse.
socialist state hairaga communist party na socialist party na paibedu na te ba BJP na so oibi ba communist state ama socialist state ama thagar Indira Gandhi na constitution da sebdo amibdi Jawaharlal Nehru na Russia ki Khrushchev tinaru badagi socialistic pattern of society haina haira direct socialist society habi kaidana ade masanu pina Indira na socialist society hagadam ne dana constitution chemdoga we the people of India having solemnly constituted a sovereign socialist secular republic hayaba Indira Gandhi ji socialist ne ba Congress ki socialist pam mi hai do socialist hariba communist hariba wakalon Marxist ki wakalon sidi communist party atan to goda na te ba moi jo ai khoi jo tok jari hamne objai khoi ke lal ho bai chil nong sing je Marxist ngatan na tro communist ngatan na tro moi je lal ho ba mata communist oi da ba yaw ro ba adu di tok sin na bo ina even NSN I am maming do Nationalist Socialist Council of Nagalim Loina pam na gadab na ba no revolutionary pona magna apapa saswan mini mi bo otaba khona em sem ge hadati socialism hai bisi pam gadab na ba adugi pod adugi pam gi ba mara thai gi ba Manipur macha irabot ado adubu mayam na Manipur pomnai kai khomna ga ni to gi masung mana pam lam chatudi mana pam wakalon dugi mayok ta pura leina अगर आई ना नकल मरम दे भारत पुल्लु बदे के कोई अदु तौरे अदा तौरे हाय रे अदे पुलन दरगना मु कदौबा लेरी बवा खंदे लम दगी लम द तो खाना तारगा नुंगाइबा अवाबा नुंगाइबा तब हाय बिसे खाइ देबा खुदम मोइना महात्मा गांधी ना British na Bharat ta chahi chani olak pasi nungaite dan matang lalu lak padi ke Mahatma Gandhi na lusinga ga Bharat soro andolon taweba adagi maya machi pelak taba kanrogumba Subhash Chandra gumba Naharul ke wakan kanba asina amuk ai khoi di kapthat na gadam ne adu ning tamalong ni ai dan theng ne ba adu bo adu sumateng ni adu bo Mahatma Gandhi se mai pa kanda 1947 gi 14 Augusta 15 dagi dining tamdorun ko 14 Augusta AIR na All India Radio ge kangbu na Bapuji hayeng dagi de ko ning tamani aduna pauje lamta PBU nungai bi ga kanda ai pira roi Indian National Congress muthatlu haya ba mana kari gino Indian National Congress di कोई के भारत की ब्रिटिश तांथोक खिनना बा प्लेटफॉर्म मने बा कोई के दायरगा ऑल पार्टी स्टेट डिमांड कमिटी हाइबगुम मने बा अदसिना पॉलिटिकल पार्टी हम ओइ हरनी अदर नेहरू होय करी होय मयाम सिना हाइबदे आइडिया तो पामदे हाइना हाइ हरमने बा करी नोइबु माना निंग तमना बा लिबरेशन तो बकांदा लमगी दमक तो ओइना तो हुरे बा मी की दी तो दरे बा National Liberation Bharat se Bharat aibalai pak se masih British ki makhut tagi ning tamba haibaram na chat khare ba not that people's liberation miyam gi liberate to wadudi ma yahud dare ba aduna magi matungen ba chanjau pai ba tata birla mayam masigi macha machu ching chini illerga mana khale ba oh British na angok ba sahib na khoi bo ot pa se nungai te na tantu uraga अखोई अमुबा ब्रदर मसेन बिहारी मचा यूपी वाला मचा अखोई मसेन सिना अखोई बमु ओट के दौरे हाइबसि मा खंगरे अब अजाय दमा कम्युनिस्ट हाइपेट पामतक तौगे बने अब दु कनो तौगे दरे अब मरमदि माना पामबा स्वाधीनता दो ओइरम दरे अब मियाम की निंग तमदु ओइदरे हाइना लौवे अब अदुना अखोना निंग तम बाना हाइबा सिदा ning tam na pan bahari sida miyam gi ning tam badu na ba not that lam gi ning tam bado adu su darkar dilai adu bu khwai mapung di people's liberation miyam ning tam se masi darkar na ba miyam ning tam mu da bo di noi gi lam se ning tam pire hairaga yoling korang challaga akoi bada phajin na thamma bo di ning tam ba ko de ba hoi aduna adu kum begi adu yamna lu ba sing do di
इमा इबेल सिंह असिगी सिदा याम कन्नदी थमजररोय अखोइना हजिक तौगदबसे करिनो इंडिया द पुल्लुरे इंडिया द पुनमसी बोध चंद्रनदि याम नुंगायदना हाय मैम गा ओना तैनबा मनको अखोइना माबो नमदना सोइलौबिगिबनी माना यानिंगदना तौवी हायदना इसामक्सो हायरगा लाकपनी अदुबु कनोसिदा इंडिया 15 अक्टोबर की नुमिता माने पीबा मैसेज ददी यामना नुंगाइना अखोइन इंडिया द पुल्लुबा सिना अखोइ की तुंगी याइफनबा ओइरगनी हायदना माना याम फजना मा कनोसिदा हायबा करेना हायगेबु माय सिसो अखोइना मुख खंगमिनबा मा दरकार लेबने माना हायदे अखोइगे मा हायसे सिने कनाडाइना सिंदलकपनी 15 October 1949 से द पीबा पाउजे माय मैसेज This day, the 15th of October 1949, sounds full notes for a new era. Anuba era ama haubagi konjel ama adumagi note ama. Pire, I am confident that it will be the sincere and the constant endeavor of Indian government to look to the best interest of the people of Manipur. Aina thajai madudi Bharat Sarkarna Manipur Praja Singitamakta Apabakaya to Vigane Haina aina thajai and Hayaba. Aduna Hoy Mana Yaning Bagi Oro Yaning the Bigi Oro Adugidi Mayam argument Mayam Legare Namdana Oro Masana Yabi Oro Masana Yabagi ne Habigi Hojikal the D Aquana Mamang the Pamare Kotunata Hojichi no Bamupotoraktana I Marub Jaz Munabahai, Masana Yana, Pithocracy, Haidana High, Madrigi Sassandu, Sita Pami, Adu Pami, Haidana Digi Constitution Assembly, I could get a Constitutional Assembly da Guha, Ibama, Tripolagis, a sea challenge, Aduga, MK Briovatana, a sister on sea and a Kali and a Moyaware Lobo Kotpa, Sinitching Mahamum Layaba, Kanagumakanguna, the Yaning Widaba, Adum Mahamum Sule, and no Jilu Di, Lakadoriba Point. Something you're pada koiro bakane dre. Moga manaman natraga koi Bharat pullure Bharat masa oire koi se Bharat pokpa mini aina haire neba. Adur de Bharat ke manung sida Bharat se yam tamthina sathina umiot minai tawalai pak oibra. Chumi moigi len mainland India da di mina tabalam chatpa mayamam leba. Awang nung poki mi singbu sanga dona Uba, Natraka Sanga and me the Ubado, other people the Uba. At the Degi Aina Nutigi, Sabdan India, the crime petrol, Liba channel, Anika Gangi, Nundang Yamatun, the Napungama Bause. Masiki channel Sida, I could get Mawase, Masitauri, Puritabi, Tamakong, the Chain, Pulaga, Sangun Sanga, Tamba, Yam Yaure. At the Degi Matanupi, Atopa, Hantava, Pamaga. Nung sinay dana hatpa adigi karinometer ka matay mata manang pana lamchat kam lagi thabak chataba adudagi adu tawba sigumba mino tabigi lamchat saja chatpase masi India gi mainland sidi yam layaba loina mapude hairo koror sam kontrai gi manung da koror marphu maudra se mino tabada una tawaba khale manipuri masama no pa masama palising mga tara pairaga Delhi tana natraga kanwada India si koyu hayune ngamoya jungle marakta chatlu haybe chamana ne aba India si aduna ni akhoi ge kanona nagalu chingba AZ Pijona Nagaland plebiscite torani koima da plebiscite torani haiba numitigi mangjong nana magi public meeting da wa ma ngange bako adu ge direct ayun le adu da mana hayaba We the Nagas, Naga Aikoina, Indian Singche, Bharat Singche, Moide Bharat Haiti Indian High. Indian Singchida Aikoina Tinin the Vigimaram di,
मोदी होजे हाई तो मैना कनो पेरक तबगी दौरी पेरक तबगी ममो बुदोलान मथक्तगी इंथरगा हाली चौखत तब जाति मदा ओंगी हाईबिगी मचानु पीबु हातुई अदुगा मसम जब जम तौबा गुरुनी साधुनी गा हाईबि चिंगी ममिंग द तौरगा अखोगी करि समजितना दं कल्ली अदुगु मेगी समाज सिदा अखोई नागा सोसाइटी ना याउनिंग दे आइना हायबा आइना मसिदि याम चुम मजानि ना माइ वकालोन से हायना खल्ले बा से नांगे ज फोंदोक तबनि को सिदा फोंदो इबनि अदुना अफब मिजो दम लेनि अदुना इंडिया की चलिबा डेमोक्रेसी की स्टाइल सिदा ने गवर्नमेंट दा मदा दुदा चैबा नते को आइ जे हाइरि से कीबगी वासु नते अखोई इंडिया दा मी से खर तांग उब फंगने बा एनी जगह न चलोन मी नारो ग्रुप खर न त फारगा मोलेस तौगनी हातोकनी अदु तौने द मी मरुक त चटपदो जंगल द चटपना वो खर लाइनी मनुंदा नुपा मचामा नत्रगा नुपी मचामा मथंत चलो कोइरो न हाइबा ओइथो ओरोइदबनी मी ओइरगा ला अरोयाबा साराक तंबिरनी अखोइगे अमसो लेबदाइने नुपा हल हनुबा मा अखोइगे लेंगाबुदि ओइगद्रा अदुगुम्बा अमा अदम चलो बदेगी कनोदा मीगे होटेल खर चंग अमदे खर चंग माबु हिंगु हिंगेने चहि निफु मा दंगाइरे प्राइस पीबी आबसे अदु मसिंग सिदी होजे आइगा एसी शर्मा के मचानुपाद दम फंगिदरे द कर्नाटक दम मांगे बदेगी चै कुल्लम सुरे अदु मसि याम लेबने आबा अदुना अखोइगी सोसाइटी सिदा अखोइगी डेमोक्रेटिक सिस्टम सिदा मी नतब मयाममा कोई सिदा लेबा अदुना होजे अखोइगी डेमोक्रेसी से समझलपद इंडियन डेमोक्रेसी as enforced in the state of Manipur also asidi chap chap democracy nate masidi corruptocracy ni aduga masidi wildocracy ni aduga masidi karaitare democracy ko onan taina ba dunia ba democracy is the government of the people for the people by the people hai benidana india da di adulaite for the people ki tamakta sunatre by the people sunatre mi kharana dum namthak tawraga aduna human rights share maruena yam mangba mi amana masagi vote se mana pinning bada pijage haiba article 19(1)(a) da yauriba right to know candidate ki antecedent khangjage masagi mainu pi ka thiramba natraga drug charmegi record leibra aduga crime tormegi record leibra ai khangjage haiji khangande aba human right mat le aba aduna sigum megi khonai amada khoin leiptaradi ai su pangchai serga tokko kramai chendokani last political system si change da udardi yaro crime against women dandi pi de na launi ko na somna dandi pangpi de pi ai da ni ma khangya koi sabita hoi wadi ke kangbu na hai ni pokso ke dandi pi de somda na manus dai na hangye judge du da sam kontra sure che manga ke manung da adu yam pi ba to adu de crime against women to ba dandi pi ba aduna masi pharoi corruption to ba dandi pi ba aduna pharoi ama to ba aduna pharoi the whole system ja the whole political system, cultural system, asi change to bataya. Adu change to get the I go na socialism gidu system to tap la oi to yaro idabanina, prajana so pamaro idabanina, chusin garabanina, capitalist society je dai ko chusin gareba. Capitalist society di pasayam na pai bangak te gawanite. Pasa pai bi ke mong chatpado. Teke lupa manga pe ba mai na black tatara de yon tho abadi adu capitalist system ko yaba. Capitalist system America crore pai du na teba adu ki system da American Britain type da udna ai koi ki fast post the haiba adu da fast the post haiba adu ki electoral system changchin basina mine mibu otpi ki khodong chaba adu ga election khodemak se festival of corruption oina tawba phana chumna tawge su yaroi da ba ai yam chuman ningi dana ko ngamde base Masi yana na chumtoke hairudi ai na chai jitendra so hairni CCS ke ne amuko ne USM ne herikom ne aduga koigi ipsa ne yamdrabada organization manga se masiga nupi samaj
Poire Lemerol, Adigi Kangla May, Adigi, I loin Pandre, a Chopa state level organization Manga Taruka, Chaptania Biraba, Aduga, Satrigi, MSU, MSF, Desam, Kesu, Kesa, Kasa, Lariba Moy Manga Tarukse, Masiga Yabiraba, Hariba, Civil Society, Women Front, Amasung, Satriga Kambu, Masina Polap Yaraba. Already election change so ngani apaba mi target kane apaba mi target oi thok kane adugi madam du di amne leko adugi white paper ma angon le le ai ma am da loin hai be du ne yara ro election che CCA gi da tawba movement to maina adugi state ut ki da tawba to maina adugi kari kari da tawba to maina madugi pangal me am se sida thamma chumna bahut tawda be aroi पार्टी ने बहुत लेबन नव कैंडिडेट पीबदा नोई के लेसदो हाने पियो चुम मियोई पीबे यारोय अदिगे मियाम न यानदरब फोंग न लाउनरब मियोई बहुत पी टिकट पीबे यारोय काहाइदना पार्टी दिगे हाने चुमथोब म फयबा अदु नतना पार्टी न मसा ना थादोरई बदुदा अखोइबु खल्लु हैना हारगदे आई ममांग दबो आई ममांग जै खरद हाइगिमनी आइवन द भोट के खनबदम तने ने बयाव बियो आई यावरोय मनम दे मी लेफलो नोय दे मी लेपते होये मने हुदो मने सगो नमने इरोय मने ये नमने लेपी मोय मंगा के मनु द करम फय हरदी आई दी हाइब ngमोय हुई दे पिगे पि हुई न खतंग फनी हाइना हायबा अवोय बोयना मोय मैम ngए कन लो जो ngaw द बसौ द लो खंग द वम त सु याव दे कइदोनी अदुगुम्बा सिंग अदु नतबा सिंगना कारबनिना जेसीबी कोटपा सिंगदुना कारबनिना अदगी सोशल वर्कर सो कॉल सोशल वर्कर इसे आइना यादबो ओरमनिको सोशल वर्कर हैदी माना पैसा पुथोगा मिगी वखलोना दु लेबा मिगी वखलोना दु लोन लेबा सि आइना यादबनि लैखिद्रबा जज तमु उपेंद्रन हैरमि इबमनि मसे उतंग केस तो यारोइद्रा यानी ने and social worker chabase aseng social worker di social worker hairoi objective social worker hairdi amang bo ina loin ureba aduga marumda bo lepka digi hetalermeba angang amaso mana tu yenjeri mana chalo chingni lurodna amuko CCS ke USM moina tawudom ne jagam ne chalo rodna adu tawdi moi lekai gi adi yele habidi thokpa adi IST bi lakpa ngai ba sedana namo edana masafa ba mi amana tu haibe do maina taw ai de khire ba ide punamak na che khangura bu uro ba ingonda di ai du matha kre ko kadore ba mam si to aduna sigum bagi system sida laire ad ma system do ke herdi imai bel sing kari sing usiki organization mari mangache CCS ke na masih koi bam sangi koi na nupi masuk pasal bi koi bedong na CCS ke na amuko ne USM ne IPSA ne Herikon ne atai macam le ko lipun nong pon tu mam le ko mai manga sa han koi ra ba adu degi nupi samaj ne poire le mane degi singtam kanone ade kangla mai ne ade kana no khala su le di ai maming loin pandre moi tare ne pan se mo koi ra ba adagi MSU MSF Desam kasum kasa kasi kasu kasik lari me amche masih pulap na yahala moi chingde tamne yar kani nupe samaj tamne yar kani ojeki lari ba civil society ki mga tarukse masih bu koira ba mohoi sibu yahan mangam ba adore di bahota moina chongthoga adodi senior citizen for society ka yaholani mana makok ohelani mamingi adiri convener do moi manga da pulap hapani amane sawi amane pi tawdana ba adike ko convener me am do satra level da moi manga na ko erani adu toraga ama yatho ani bon lepka da ba party na magi candidate chingche mayam gi ayaba lo hoji mobile le redana karikri to redana Arjun Kejriwal na to badu maina mani yan hangare ba कांग्रेस पार्टी के सुमा केंद्र की मेहुत अम थागत कदौरी मसिदा कोई पार्टी रे यावबा मियोय मंगा चावबा तो मोहंग मरी सिले रेसी कना पामी ai mai केंद्र मी द थादो ओबा अदिगे सी पन छिन पाम्बे नत्र मोय मंगा म पामदे सिगु मी म पामी
hai lo ba adu toraga kakak lau ba mi ma Congress party na thagalo kakak lau ba na BJP party na thagalo kakak lau ba na Asia Sagi party na thagalo aduga bo leba ku matamda noi bot khom ma chat pa yaroi kon thingni chini jabardasti hai tare prem dandi yumna dum lei biu noi ge biodata phong ba yani radio da TV da wangang ba yani miya malakta public rally to ba yaroi adugi damukta koi committee sina state level committee sina kendra mata si yaskul hairo makum tara khangeni seda noi lepi be candidate manga do pulap wangang na ba my party na minika piba masagen minika piba my proposal gen minika piba pungami manunda moi party dugi yana jaba adu mana mapam semta tawrega pesayen ba ma yaure ta ba do satra kang bu gai mai belga kan thajil lerga yung kai thogai bidi ya deko adu ma tawbu da nang thorak pa yaroi adi adu tawbi yaroi adi adu tawbi yaroi mayam gi mob ki mayam leidana aina di ya jade ba mob se adugum maduda oina bu taw haibani haibati mayum kai thude o ma bu phu chayu haibana tawa yaroi habise mayum mana ta meeting tawraga mana pesa yela me aduna khoina masi ma bu yaroi ma mayum da lengden legadam ka haiban chingwa du ga ko bata du budi subhana sida haige to nate adu go thokpa yaba mayam mum leyaba aduna mayam sina civil society manga se taruk se masi koi biro adu anu ba society ama ada ai khoi ke wakhalon se praja ke wakhalon sing che man che yamna system sida dum chang re ko corruption to de khoi si ko phai maru ri se corruption to de sida ai ke Manipur Human Right Commission sida isab khar de pio adu pio ni ithoi sin to na bada ai nan under secretary in charpadu kanogi ai de ta hai ko kadore adone DP ge kanoda dealing system da lerami nimitara ni chubado pikhatri adu de karigino ana sigum ba pasang ngai ba man ba file amade gi table am leng ba sida sigum ba mayam sile de aduna masigi system se mabam khodi makta lere ba corruption yaudar de Human Rights Commission chapchan da thabuk to ngam de bi phim de lere ba ai corruption di yaroi dori ba sungya yaroi ai level da di ha ta khatna gani adu gi chapcha ba lo ko ta chatkani haidan ai leptan lere ba hujuji thabuk to bi di ya de ba man khodak ta pirak ta rimni na ha election gi code of conduct lai mo hajili adu sarkar COVID-19 gi pasa kan no to dre aduna mi lo ba yaroi mo hajili Human Rights Commission ji di independent body na ba aduna sarkar na marum pang ka sarkar da lai ra basune moi da sunai chairib se afaba tongning da bakari gino ba afaba tongning da bakari Human Rights Commission bu mapong bana thabak to bang amulune sarkar ge thabak tangkhai ma tok thok pa yani sina ching da chalo adi ge go to village si commission na to ga da ngak tani right pio gas pio adi lambi semdre de thong sadre school lo ja leitre si commission authority concern area iraga tawi abna taldo adu praja su ai khoi chu khangna de ba praja su Human Rights Commission am lei ha bi si udab dong na tawi ba lambi de tho ga law ba lambi semi dre hayeng de di tok khai ra ni kal kan de no lambi semi dre de right am mang ni commission na thara ro PWD chebenjinar da ina hangani nimitara ni manungda nangna sigi kagem pali gi lambi na traga adu gi lambi system de se karina adu piru aini piru tabayaroi yo pesali tabegi ni na traga sem ge taw na traga theka da adu na du taw ni je haira ne aba adu de de dum sem garani ali school lo ja hapidre school gate cho lo le lamlong higher secondary ga ma tawlam du aina tha tare ni pan ni sure ama notice tha bati gi nini chubda ojani pan thar ya mo ye Socialist Student Union of Manipur do aduna daga sarpati adike lambi sembidre rims ki road ke lambi si semam de na chai mu pu pha do re ama tolam da kari no ha kan nongal laga mitara ni mun semdo me aduna masigi porcha Human Rights Commission si prajana sijinabiu mai bena sijinabiu tolo phangda begi so office da wakan me pham kari ge pham de no commission da hayuna koi right mange
ไอ้ทำมาเพิ่งจะตลบพังเท่าเส้นมารมวยตนาอิชัยทุทักพังกำเดรน้อยเกี่ยกับอาร์เอสให้ประกันออกมาใช้ประสิทธิภาพอภิญญาให้ประใจมุขพาเรไม่ทำมาพันตลบพังเดินตัวดูนงานแล้วก็ไอ้ในแอคชั่นเราไปที่นงานแล้วก็จะมีสนกอเรเอร์ไม่พังอะไรอันนั้นฮิรามุขดิมักตาคุยกันดูพังเดรดูพังเดรดูพังเดรอีวันใครบอกว่าอยู่ในอะไรกันบุ political system MLA พม่าช่องทบช่องชินตัวบ้ามันตัวบ้าสบายบุตร political party สินะคดีสแตนเลย์น้อย political ตารมวยทอลอิสคดีโน่ให้ได้ใน notice สุดตัวบ้านะบ้าขนาดตั้งหลักตี party ปุ่นเมื่อกี้มันนี่พูดอะไรบ้า party ปุ่นเมื่อกี้ president secretary สิงนะ MLA เดี๋ยวให้รู้ไปยาดมันนี่นะ institution มันนี่นะอันนั้น party สิงสิเกน้อยบุกี้มนุษย์ตายามน้ำมงตาดับบ้าฮับิจับิตัวบ้าไม่ยามมันเลยเรียให้นั่นตายไม่ยามนั่งนี่มาเสียคอนเกรสพาร์ตี้นั่นก็เรียกให้นิ่ง BJP นั่นก็เรียกให้นิ่ง CPI นั่นก็ CPI เด DP เกณฑ์ให้อินหันนั่นหินะ MPP นั่นก็เรียกให้นิ่งซิวมาจังไงนั่นสิดาอดีตที่กันนั่น social organization civil society CCK นั่นเนี่ยชู political system หมดอีกสิดาคดีตัวที่พันนี่นั่งยี่หมดนั่นพิวอามุโกนั่งยี่ชูยูสมนั่งยี่ชูให้นั่นท่าบเนี่ยบ้าอดุดาon notice to office to ยังดับดงนั่นตัวเลยมาดูอามุนั่นตัวเบี้ยสิ่งช่วยคนนั่นตัวมีอย่างไม่ใช่อันนี้เด็ก election ตัวรีบคนรีบมาพมังอ่ะอาศัยได้ distancing เลยเทรนด์ไม่ยอมนะให้เนี่ยทีวีจะสู้อะไรไอสู้อะไรไอ้น่ะ cognizance เราอะไรอ่ะอาศัยได้มีอามุกำก็เกอินนั่นพม่าสิ่งไอ้นี่ใครไปทำนั่นตัวอะไรนั่นใช่กันนั่นจะโจยตัวให้กันนี่ดาร์กาสมัทารุelection เคन्द्र मंगा सिदा meeting तो बता candidate की यमदा चबुन फमी आई बसी तोरगा इना मरी लेनबा authority दा DGP दा और दा तोरल वरेदना चुमाइन तो ना candidate अदु की यमदा नेशन चंगा प्रंगा तबरा फेस मार्क ऊपर उपतबरा खुद हम अदु दी उदब सुयाई को अदु ना अदु तबरा तो तबरा है जो रिपोर्ट पिरो अदु का मोई एक्शन लोकलो इना हाई बसी याया बा अदु सु कोई खाने दबन नहीं तो ते इंगारंग दबो खलक पने सिचुएशन लोकत पे याय मरम दे अदुन मरम इतना कोविड-19 ना कोविड-19 ने ह्यूमन राइट की एक न बनाया बा राइट टू लाइफ की एक न बनाया बा कोविड-19 न लंदा रख पाए बसे ह्यूमन राइट कमीशन अगन बथब लोक कदम ने बा अदिगी इसा दसो इसा की राइट आई कोई की राइट से फंडामेंटल राइट सिंग ते स्टेट न पिगदम नी स्टेट न प्रोटेक्ट तौगदम नि चुमी अदुबो कोविड-19 की अखोई के राइट मंगलिब से मसदी इसा न ngakadam ne ba kadi torga face mask upkani na tonje chipa phul loina ko hoja ai wangang bi buding ha upta bi bani mi anak palaite na masu upkadam ni adudegi de khut hanggadam ni khut se second kun moina second kun nai ne pirip sai ar thi re ko thi ram na da ka lai ba mai matai sadan nap pa khot pa khodo ka saluk tho ga second kun tra mini makai ma sida ha pa ga si togadam ne ba adudegi mai advertise to dibdo aduda Sumaina tara rak ama, sumaina tara rak ama, adagi si tara rak ama, si tara rak ama, si tara rak ama. Adu doktor mana hai bani, adu di kanu digi phang bani, adu togadam ne aba. Adu na, adu tawrabai di, aikoi isa ki hak se, aikoi ki hingbi ki hak se, masi phang ba tangkai mo oira bani aba. Aina social distancing bu nga aba, face mask bu ubaba, adagi khud saji toy na hamba. आई से अशोक में तक तो इन हम करे ऑफिस तक फार्मसा न कुछ पासल ल कोई नहीं है तो पावती नते से हम तो इन हम बा तायबा अजुना मधु मसु मयाम द काउदना बा आई अपेलमा ह्यूमन राइट कमीशन की मियोई बिगी हक पु सिंगनरी बा कोविड-19 से कोविड-19 है दी कोरोना वायरस डिजीज है COVID कोरोना वायरस डिजीज 19 है दी करी 2019 दा मपुंग ओइना थोलकपा वुहान दगी अदुना कोविड-19 अदुना कोरोना वायरस आइदी मसक खंगदबा याम साथीबा लाइना अमा हाइबनेबा कोरोना वायरस से एनी अतोपा सिदिगे हना साथीबा मसो अतोपा मोंग अमदा दुम थोरपय हायबा अदुना सिगुबम मयाम सिंगा मेना सियरुगा अखोइगे अदुना ngangbसे चनन खनन नै चनन खनि नै दे nganling बनदि याम खरबा अदिदे चाहिए नहीं पूछे लाओ रगा लाख पनी दो अरे हमें राय कमीशन में इतना चाहिए नहीं रोम से एक थमजे लग पाए सीधा दिए
ngang ba chu micham na ngang ba dong na kwang kwang pangai de haijin ma su ya da ba do hai de hai ning ba ai se sarkar ge amut poro do ro ai de adu ge khama do ya de leib jam na te adu mo le de check ta chi ek te I bo ne to ya ba adu na Human Rights Commission gi mateng su mayam na khoi ge right mang bi gi khunai ba oi ban ni na mapung phan la bi yu mayam na sem bi yu ngarang ithai beres da gate thingji le khochil le do thingjin ba ya ro chakra a thingjin ba ya ro na ni step lo re adu ai khaktan lo bun ya ro praja na support tau de di adai di mayam praja mayam do na support tong ni na hai re adu ba mai pa an mayam na in minaraga human rights se sisu kan min na si aduga lo selak pada sumaina October 9 yanan ba Manipur gi history da Manipur gi pungwari da han ba miyam gi sason yam chau ba yam phaja mamuti oidri ko adu ba huduk pa na ba assembly gi parliament gi adu ba huduk pa adu ekhoina ningsing eraga ekhoi gi tung gi pherep ta kaidogani ekhoi gi assembly da kalito hongani ekhoi gi parliament ne kalito hongani haibenu singba se tamane yam sanga abdi asoi besu yaurong mane mam punam ngapi gani wapung kalasi haijaraga iswaida samakta ninjar thank you Thagachari ko yoza ngasigi chief guest oina election bi riba Oza Khaidemani chairperson Manipur Human Rights Commission na ngasigi pangthok liba thauram asiga mari lenaba wafam khara thambiram bagi damakta yamna thagachaba du phongdokchari Oza hoina yam ngallinge matamdagi hauduna Manipur National Convention na chingba pangthok piduna Tabak kaya tawikri haibagi matang da sozana thambirami loina na makha tarakpasdi ngasigi president gi famfam langda phambiriba aigi yamba Jitendra Ningomba president CCSK bu ngasi pangthok liba thoram asigamari lenana yamna marik chumba presidential speech pibina bagi namakta ningsingjare ngasi khoi Manipur gi puwari da yamna hena tuidongna yamna sakthok sinengai oiba numit amadi oibani tawbutubu asugumlaba yamna sakthok sinengai oiraba singtha ningai oiba numit asida masigi thoram numit asibu nungaibu numit amu oina palan tawbudi ngamdre maramdi hugji khoi Manipur da yamna akanba maongda laina laisat corona virus na sandoraktana mi sama gi matakta punsi laukraba loine na mi ke amusu mo hairi balaina asina marum uduna khoi awaba pire ba tanja sida sugma mayam singsi khoina hundok piram nei awaba kya ji hundok piram nei harga Committee of Civil Societies Kanglipak CCSK na sinjaba sugum laba thorum sida sillaba isagi thorum kya bo kaithok piduna Maru ina khoi gi daista ngasi election biriba chief guest biriba khoi khutum suikai khomnajeriba tamo khoi Khaidemani aduga chairperson oibani hujik Manipur Human Rights Commission gi loina na thoidongni gi hani kai khomnajerba khoi gi CCSK gi advisor oibiriba kai khomnajerba o chingangkham hujik ke khoi Human Rights Alert Defender gi kano oina leibibani loina na mathangda khoi gi ngasi gumlaba Numit 18 October 1948 ki thorum siga mari lenana wafum khara thambiu haiduna haijurubada harau horong yabirpa amasung luraba isagi tanjaju kaithopirega CCSK gi damak lengbirakpa amasung miyamda wafum khara thambikiba toidungni kai kumna jaraba oja homen thangjam loina na lamdam sigi issue khuding makta yamna chawba mayong yabiduna Manipur miyam gi damgi punsi kathoklaba Todo yang doni kai kumnajaraba koi United Committee Manipur Youth Sengi President General Secretary aduga akomlu ki President amadi NIPCO ki President amadi lengbi rakliba koi Committee of Civil Society Kanglipak CCSK gi well wisher koi Professor Oza Singh lecturers mayam punong pu kai kumna buchari todo hindungna hena aina kai kumnajaba uchabadi
सिगुमलब कोरोना वायरस की थोरम सिगा मरी लेना है कोरोना वायरस की लेना असिना मरुम ओइदना अतोप तोप फंक्शन खुदमुक्तसु थोइदो हेंदोंगना अखोय यामना कन्ना पार्टिसिपेट तौबिद्रबनी मरु ओइना अखोयगी फ्रेंड्स अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सिनाउसिंगसे अदुबु CCS की प्रोग्राम सी थादोक यादे हैदना सोहेन यादे हैना लेंबिरकलिबा अखोयगी प्रेस की सिनाउसिंग हाना लेंबिरक ओइबा अदुगा होगजि होगजिसु कापिरेबा मरु ओइना पाक टीवी की बो CCS की माइकेदी का कुमना उच्चरी पुनमक ngasi thorum siga mari lenana tongan tongan ba scholars singna research scholars singna mai mai tongan bu wakhalon mayam ama phongdok pikhre amasung lebiri ba ekhoi dige na khangba haida ba lukluk ki lusung ba mayam sing masu siga thorum siga loina wafum khardi phongdu khaning ba gi tanja du leibani adubu matam sina khara thengna hokhiba amasung tungdasu atopa tangai phadaba leiba ki oiba meeting kharasu leibana maram oidana aina mayam ki mot sinjaraga ai tawjage हाइजगे मथंगी खुदचाब पीजगे लोना यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम लाइव टेलीकास्ट जेंबीरीब खुदमक मफम CCS के ना इकोकना खुरमजबग लोना थौरम से करीगदम पांथोक्लिबनो हाइबदुगी नुंगी ओइबा आइडियादी आसागी कीनोट एड्रेस अखोय थमख्रे आई थमोइद लेब वफम खर थमजगरे लोना हेन नुंगाइबा अमना पलहौबा द कानहौबा अमना मणिपुर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह मागी एक्टिविटीज मैम सिगी मरक्ता मरमदा अखोई रिसर्च तौबीरीबा अखोई कक्सिंगदगी सन प्रियंका हाइदारे माजी JNU यूनिवर्सिटी दा रिसर्च तौबनी मासु ngasiगी मफम सिदा लागा अखोई ngangi मैम सिंगसी तारी लोना लोना आइना सन प्रियंका दा आइना हाइजेनिंग बमना ममांगदा ngangbikeba मरुन चीफ गेस्ट ओइबिकेबा अखोई ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन चेयरपर्सन अखोई दामु खाइदेम मनीना हाइबिकेबा मणिपुर की अवनब सक्तम अमु पुरगननु होनब मतमदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिगी करी मथौ लेबगे हाइबगे मतंग माना थमखिबो वफमदु को तोब काननी हाइन खली अदुना ngasiगी थोरम सिगी मरी लेना मरुना 18 अक्टोबर 1948 मसी मणिपुर की असै ममांगदा हाइजगी बतु खितंग समलपना आई टेंशन जगे अखोई मणिपुर से इंडिया अमसुंग मणिपुर से तोंगान तोंगाना अखोई लेबा अखोई कंट्री अमनी हाइबसिमति मयामना खंगे अदुना 1891 की एंग्लो मणिपुर वार दा अखोई मणिपुर से अखोई लाइबक थीबा दिगी अखोई सी ब्रिटिश की मखादा लेरे हाइतारे सुमाइना सही यांखै तरुक अखोई सी ब्रिटिश की मखादा अखोई लेरुबा वाही से ब्रिटिश की मखादा निंगथौ पानबा लेबाक अमु ओइना हानि सिजिनबा सिने सुमे हानि खाली ब्रिटिश की मखादा निंगथौ पानबा लेबाक अमु ओइना सही यांखै तरुक लेरमलबा मतुंगदा अखोइसी निंगतंबा लेबाक अमा फंगनबगिदम ओइथोप याबा लंबी खरा फंगबदगी अखोइ निंगतंबा लेबाक अमा फंगिबनी अगस्त की अखोइगी तांग 13 की अखोइगी अंगनबा यु हाइबा तारे अदुगा 1947 की अदुदा अखोइ निंखा तंबा लेबाक अमा फंगब मतुंगदा अखोइ हाइरिबा मतम अदुदगी 1949 अक्टोबर तंग 15 सिबोकी था सही अनिगा था खरसिगी मनुंगसिदा अखोइ निंगतंबा लेबाक अमगी अखोइ सोवरेन कंट्री अमगी चपसाबा अखोइगी मदुगी पोतु अखोइ हिंगलमबरा हिंगमदबरा हाइबदिगु हंगनि ngasiगी थोरमसिदा अखोइ याम मरु ओइना पिरिबसि अखोइ ब्रिटिशना अखोइ थादोक्तुना मणिपुर से थादोक्तुना सटखरबा मतुंगदा अखोइ मणिपुरदा अखोइ मसाना पामजबा अखोइगी मीदा बोट थादरी हरगा अदुगुमलबा मियांगविदमक्ता कथोक्सरबा मियांगविदमक्ता लेबा की सेवा तौजेगी हाइबा कांगुसिंग थोरकलगा मियामना याबा मी खलगा अदुगुमबा मी खल माइ पाकलब कांगुसिंग अदुना इहान हाना अक्टोबर की तांग 10 गा निपान ngasiगी नुमित अदुगुमलबा 1948 किदा मतुमदुगी अखोइगी मणिपुर की दरबार हॉल दा पुंग 9 का मिनिट 9 ताबा मतमदा असेंबल तौखिबा अदुगुबा नुमित तुनु अखोइनि ngasi पांगथोक्सरिसि अदुना 1948 की 18 अक्टोबर असे मणिपुर की कंगलेपा की पुवारी दा अहान बलेंगाक लेखिबो नुमित हाइदुना CCS के मंगारक सुबोइना अखोइ पांगथोक्सबनी हाइरिबा नुमित असि पांगथोक्लिबसे नुमित से करीगदम अखोइ पांगथोक्लिनो हाइबदो हौजि हौजि 2020 यरको मतम सिदा कया यामना नुमित अदुगा 1948 की 18 अक्टोबर दुगा ngasi 2000 की
2020 की 18 October यो कुछ करी रेलिवेंट लेबगे है बदुनी अइना अखोगी CCS की न थमजरी से मरुइना मतमदुदा बोट कार की बमिखल द माई पाकी वसिंदो कना कनानो कमदोंना लेबाक शासन दौकी कमदोंना लेबाक ngaki लेबाक ngakना नु होनबो मतमदा लेरिबो ओपोजिशन लेरिबो मरुइना मणिपुर स्टेट कांग्रेस की मियोई कया कारगिबा मियोई तरा तरित काखिबा अदुगा एखोगी सोशलिस्ट पार्टी की अदुगा मी अहुम काखिबा मणिपुर प्रजा शांति की मी तरा मरी काखिबा अदुगा लोइना लोइना एखोगी सिंगदगी मियोई तरा तरित काखिबा अदुगा मणिपुर कृषक सभा की अदुगुमलबा लमयान बी इराबोट की मियोई मंगा काखिबा लेरिबो मयाम सिंगसिना पुलप ओइना सरकार पाइबदी यादबनिना अखोइनि कोलिशन गवर्नमेंट न सिंखिबा मदुगी गवर्नमेंट दु सियमनबो होनबो मतमदा ngasi अखोगी इनाउनी हेन लेरिब सिंगदगी कारक इंडिपेंडेंट मोई मियोई तरा तरेट अमने अदुगा प्रजा शांति की मियोई तरा हुमदोय मने कुंठा सुरु मदुंगदा मणिपुर कृषक सभा की मियोई मंगा पुंजलगा कुंठा मंगा से मसीना अखोई लेबाक सिनगिबनी लेबाक ngakhibani nungairibadi maduda singda leriba independent mioi tara tare sigi tongan tongan ba itini group mayam sing aduna aikhoigi iramdama se ahanba adusu अखोगी साउथ ईस्ट एशिया के मनुंगदा अनी सुबा अखोगी फिलीपींस की मतुंगदा मसाना मसाबु लिंगाक्सबा अदुगा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज द डेमोक्रेटिक की यामना चुम्बा अचुम अदुगु मोमन संगसिन किबा लेबा ngakna ru hona bada chawbu thudang ya kiba singtam ani mungna puluk sing kiba adugu ma lengak tuni aikoi ni ngasi 2020 year ko matam da ningsing ise ningsing bo yamna mathok tare aduna ngasi yengbideba tabideba khudingsu mathok tarisi 2020 gi ngasi haiba numit asumukta da manipur da leriba kanglei pakta leriba singtam da leriba kangbu singsida aikhoi thamoi da kari wabage hangbu hangbi ngarang nahan aikhoi gi india gi mamyamna mamsalaba khoi kiran thapar ko ba akhoi journalist amana adugumban NSN IM gi adugum general secretary th muibada my interview to kibada hairakiba adugumba innocent IM gi lusingba aduna nganga kiba magi thamoi gi oibawa aduna aduda mana hangkiba pinakiba question mayam duna aikhoi gi manipur gi hoju jigleriba punsi asida aikhoi kari kari seking piriba ge hebse aikhoi hangwa yabo matam ama oire aduna laklibadi matam oduda 2019-48 gi matam duda leiriba government siamba lenga akhoi government man siamba matamda oikiba meeting se akhoi hujing nahung ningsing ba yai speaker kanana who is the speaker of that period matamgi duda matamduda akhoi speaker kanano TSC akhoi tiangkham kana machano chingmini deputy speaker kanano takhilmu bukul masi maitaini adugi matongda matamduda hill area gi hill administration gi kanana pai chingni kanu chingi nu pauna pai kanano bof are cutting kanano tangkhul machani sarihilse karpani aduna lorebra loidri adu oidadi ekoi community kana lehori matamduda sijinabana musulman ani sijinaba haujingna maitai pangalai ni sijinariba adugumlaba mukhogi mageidegi Mr. Alimuddin maksu akoi jail veterinary pairibaneba lakchaning wafamdi tungan ba community mayamna khundaba aikhogi lamdam asida ngasidegi nan hek hanba leibak ngakna na buhona motamda sing tamda leiriba mai leiriba mayam sing kariba mayam sing je thong manana aikoi apunba manipur amagi aikoi mangda thaduna thamaga kanasu warugduna ba kanasu se nadaba adugma form government ama lengak pairaga aikoi lengak kibodo aikoi ngasi matam sida ningsingma mathok tai ngasi leiriba anobu mirul sing asina aikoi leiriba puwar sing subu na thainan thami haraga anoba historian khanana मान इजबा मान खंगजबा सुनतगी मागी माइकै खकी इथिनिकी ओइबा माइकै खक्तंग यंगागा मणिपुर की अपुनब सकम द काबे याबो वरी सेकनो मयाम हिस्ट्री मयाम सागत पदन मरम ओइदना नौन होगली बाय कोइ मिरोन सिंगसिदा कनो तोक्सले अरानबा माइकै मद चननबगी दमकता खोइ लंबी थांजिन खिबन मरम ओइदना ngasi अनोबो मिरोन सिंगनदी अखोइ से समनब यादबा अखोइ तोंगान लेमिनरकबा पोट अम ओइना उहल्ले मसीगी पोसे उदननबगी दमकता अखोइना होकिबो इतिहास अखोगी पुवारी मयाम सिंगसे निंगसिंग
सिंगले हारगा अखोगी हक्सांग चेलिबा तुसोनरबा मानसोनरबा अखोगी सिंगली नौरी मयाम सिंगसे अमुखन पोखायनबा अमुखन री एनर्जेटिक तौब मथौ तारे खनबदेगी कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलै पांगना अदुगुमलबा अहलमन सिंगदुना थंबिरंबा मणिपुर काबी यादे मणिपुर की इंटीग्रिटी ngakdeni haibagi wakalondo aduna mang sanctionuna thamlaga akhoi program se pangtok chabani yamna nungai badi hairiba akhoi British na Manipur thadokhraba 1947 gi August ki tang 10 ga mari degi thadokhraba matungda 1949 gi October ki tang 15 phawba sigi matam sida Manipur da kari kari thoki be haibase masi naina wado tokna yamna Maikei amuram de yamna nungai ba aduga maikei amuram yamna conflict oba yamna haitare aduga mo pero na mani haitare masida maru oina aikhoi Manipur da asai mamang du ozana thambiki aikhoi India de ningtam de hinglibra India ki citizen amu oina koi ningtam ba phangibra ningtam haiba poto koi phangbra phangdabra haiba wangsine ba adu khoi kanona khoi sip Guess sip kanone di habi ki CBS na di akhoi ningtam madi phangi tawbutu bo akhoi na lalibasi akhoi asingba a good governance so adu wat padini na haibo fom thambige adu bo aigi motadi masi ningtam ba se phangde aina khale maramdi akhoi gi haukiba puwari gi sanglaba ningkha tambagi wari aduga atop lejari ba akhoi gi kanglai pak Manipur sina atop malen bi hena sakut karba hena pak khraba mafum kya da akhoi gi jaga santuk charamba akhoi gi glorious oiba akhoi gi matam mayam singdo polap oina na thai haraga sumnatigi अखोगी वर्जन अनी थोंग थोए हुजे अनौब मिरोल कांगु खरना मतमदुदा मर्जर एग्रीमेंट से यारगा तौगिबने हाइबमा अदु यादना तौखिबाने हाइबमा अखोइना लौबदु मदु यादना लौखिबनी मदुगी सबसाबा अखोइ केनोदी अखोइ 1940 अखोगी माना सोइ तौगुसी सेप्टेम्बर की तांग कुनगा माथोइदनी अदु अक्टोबर की तांग तनागा मंगादा अखोइना माथ लौथोखिबनी अदुना अक्टोबर की तांग आइना सब्जेक्ट टू करेक्शन अक्टोबर की तांग कुनगा माथोइदा माले United States of America da phongba akhoi gi khabar amada Manipur was annex haibo haiji sijinarga akhoi phongi ba adugi achoba kalam am legi bani aduna haujiksi akhoina Manipur India na Manipur da ningkha akhoina pullaba matungda akhoi gi Manipur gi leiriba akhoi gi status security ohi ge habo hangdune ba matamdu da akhoi gi chief commissioner oibasi ahan badamana report kona thoki order thoki basi Major General akhoi Rawal Amar Singh ni aduna mana hegi magi matungda akhoi gi Himmat Singh abado Himmat Singh duna para matungde de akhoi Manipur ji sumna de gi akhoi gi parsi state ki adugi status legi ba haidare parsi ebasi ontungna pikhra sumna de gi ningkha tamlaba Manipur gi ningthauna chai kya gi magi proudness lejaraba adugi international gi oiba koi boundary adu international ko oiba relation relative payam leraba akhoi gi Manipur asa sumna de gi parsi state hande ki bodo madu akhoi ningkha tamgi khudamla sigi wang sineba aduna ne maduna loirabra loidri adu oregadi akhoi no sing mangdu uriba akhoi na kabu bilisi gi wafum sine kamdawa 1956 akhoi ningsing da yaroi 1953 akhoi ningsing da yaroi 1958 akhoi ningsing da yaroi haibo mayam sing si urubadi gi tarubadi gi akhoi sibu kaya yamna ningkha tamal akhoi gi India gi citizen amu oini hinglebe gi haibo hangdune sigi wang sidi porak pase aduna ne akhoi ni itihas puari akhoi khangdaba yade sumaina madugi wakhalda langtakna badigi aduga pendabagi leiringagi tanza sida hojik 2020 Europe tanza sida di amuk hena sathi bo mongda akhoi gi masel gi marakta divide and rule gi policy ma seasonary hairaga akhoi masel gi marakta khaibung tanana ba thabuk tawrak pa sina maram oidana akhoi amuk hena wahalle aduna maruina leiriba community mayam singsi marukta asobu community ani amana akhoi si Manipur se thugai gani haibagi wakaldu moi hogjukti makhogi lusing makhrana dum adugi wakaldu khalli adugumba lusingba pangal kanba khulai bai ba kangbu kharana akhoi Manipur se thugai gani haibagi wakal kali aduga makhoi ne khalli na kari khale matamda akhoi apamba akhoi gi ningjaba mayam singda yepi ganu hai akhoi gi apamba akhoi gi dream akhoi kanu sida desire sida akhoi yepi ganu akhoi di akhoi gi thabok dum tawjegi hai adu makhoi gi apama thabok tawnu honaba matamda akhoi di solak pududi khangdabra sin ai gi apama demand ama tanana honaba matamda ai gi laminary ba amodu sokpa taragadi aina taliba demand do how far is cam genuine oibage have duneba aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ CCSKꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯧꯁꯤꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯉꯩ 2001ꯗ ꯁꯨꯝꯅꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯔꯨꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ यूनिटी ओइबा इंटीग्रिटी ओइबा अमसुंग हेना साखटबा युमफम अमदा अमन अमबु रेस्पेक्ट तोंगनरगा एखोई अफागदब हेना फागदब लमीदा कोई संगसिन मिनेबसी हाइबसी अनोबंग असगी मिरोल अमसुंग कनोसदा कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलेपाकी माइकैदगी थमजरी अदुना हाइनिंगबदी यामना लेग्रे मणिपुर की हुजिक लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन से मदो कनाने सेमे कमदोंग सेमे कॉन्स्टिट्यूशन सेम मतमदा कमाइने करी हाइनेगी कॉन्स्टिट्यूशन सेम ना होगनबगी अहानब वारोल कनाना पिखी 1934 द निकल हिंदी मणिपुर सा महासभादा अखोगी कनोना मरु ओइना अखोगी हिजम इराबोना अखोगी इलेक्शन तौगदबनी गाइना लावरकपा इलेक्शन के मोड ऑफ कनोदु मान हाइरकपा 1935 के अखोई इंडियन एक्ट को निंगसिंगदब यारोय अदु साइमन कमीशन निंगसिंगदब यारोय क्रिप्स मिशन निंगसिंगदब यारोय ममांग दो जना हाइकिबा प्रोफेसर कुपलेन प्लान निंगसिंगदब यारोय अदुगा प्रिवेंशन प्रेस निंगसिंगदब यारोय हाइदिबा अनौब मिनोर सि लांग होनब मतमद हिजम इराबोना लौकिबा मागी रोल मागी रेस्पोंसिबिलिटी अदु मान खुनाइसिदा कमदोंना अनौब कनो अमो ओरंगना होनब मतमद करी तोकी हाइमसिंग ममाम सिंगसे असुकी मतिक सांग्रबा सुनतेगी अइना साइ सही अनिगे था खरसि मनुंगदा मणिपुर सिदा थोकिबा थौतोक मयामसिंग कांग्रेस ना कमाइन तौकिबा सोमदा 1970 90 कनोदा मनी कनोना अखोगी सुमनतगी ममिंग खक्त ngairiba ningthौना सोमदा सोय तौग्रे ना हायरगा निफुन पाउदु खंगनरकपदि सोमदा अखोगी मतमदुदा लेबा अखोगी कांग्रेस की मतमदुदा लेबा कांग्रेस कांगुना अखोगी कनोदा कांगजेबुंगदा मीटिंग तौखलकबा अखोगी हेक लेरिबा हिसिगी कनोदा मीटिंग तौखलकबा इंडिया द पुनगनिम लावबा इंडिया द पुलगा अखोई करी तौगदिम खंगदबा अदुगनि एक्सपेरिमेंट तौबा हायदरे अदुना ngasi अखोई वारिबा मयाम सिंगसे हाय खुदुमसे अखोई हौजिकति अनौ मिरोलसिने एक्सपेरिमेंट तौरगुमसे अखोई याम माइथिगरे एक्सपेरिमेंट से माइथी करे अदुना अमुंगना कोई एक्सपेरिमेंट तौरगुम से अदुगा यूनिटी लेना अमना अमबु नुंसिनना अखोई हिंगनसी हाइबा वाफमदु अई थमजगे अदुना लोइसलकपदा ngasiगी कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलेपाक CCSK ने सिंजबा अखोगी थौरम असिदा यामना मिसिंग लिकना लाकपिरगसु खुदिंगमंगना गवर्नमेंट ने पीरेबा अखोगी SOP ngakna अखोई इनबीदुना मार्क्स उपीबा खुदिंगमक्सिंगसे अखोई यामना मथौक तारे अखोई मांगद तादुना लेरिबा इशू मयामसिंगसे अखोई इशू मयामसिंगसु थेंगनदब यादे अदु थेंगनरिबा इशू मयामसिंगसे माइ पांगना कनो तौननबगदमता अखोई हक्सांग अखोई पुंसिसु कंदब यादे अदुना अखोई दि इंडिजिनस पीपल नि हेदन लेरिबा मिसिंग यामजक खिद्रबा अखोई कांगबुसिंगसिदा असुगुमलबा मालेम ओइना थोकलिबा लाइना लाइससे सिना अखोई कनबंग होग्रगदी मधुसु यामना लाइबक थीबनी अदुना मरम ओदना अखोई लेंगबि खुदुंगना SOP ngakना अखोई तौबिबा लोइना एक्सट्रीम
नुंगाइबदा येंगबिरिबा पुमनंगपु कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलेपाक CCS की माइकैदगी अइने इकोकनो खोरुमजरी हाइबा वफमजे थमजरगा टेंशन जगे पुमनंगपु इकाई खुना उचेरी थागतचरी ngasiगी presidential speech ai yamba Jitendra Ningomba President CCS na yamna marik chumna thambirame aikoigi ngasi pangtholiba thoram asigi nungyoiba masigi maruoiba sing adu karino haibadu macha khaina haibadi aikoi chahi ani ning tamna hinglamba adugi matungda akoi India gi makhada laiba masi akoi ning tam libra tamdabra haiba question ama so hangbirami loina na ningamdaba थागतचरी मखा तारकपोइना ngasiगी board of thanks थागत वाहै थंबिननबगिदमक्ता कौखचरी NG Priya CCSK NG Priya bu ngasiगी थागत वाहै board of thanks थंबिननबगिदमक्ता नोलोन सिंगजरी ngasi October thagi tang 19 2020 asida CCS na mangarak suba oina pangthok sariba Kanglaipak Manipur gi Puarida miyam gi ahanba oina laingak lekhiba numitpu ningsing jaduna pangthok sariba thauram asida mayai gi maphampham langda lengsin biriba sing amadi lengbirakliba punamakpu ikai khumnaba ujabaga loinana thauram asi loisilakpagi miyamda thagat wahai pijari ahanbada thauram asigi president gi phampham langda lengsin biriba CCS gi president ming oina panjarbada Jitendra Ningomba bu थागत वाहै पिजरी मथंगदा चिफ गेस्ट की फमफम लांगदा लेंसिन बिरिबा मिंग ओइना पंजरबदा इकाई खुमनजरिबा खाइदेम मनी चेयरमैन मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन बुसु इसागी असिन बकया काइथोपिदुना थौरम मपुंग फाहन बिबगी दमक थागतपा फोंदोक्सरी मथंगदा गेस्ट ऑफ ऑनर की फमफम लांगदा लेंसिन बिरिबा CCS की एडवाइजर इकाई खुमनजरबा जोई सिंगाखम अमदी रिसोर्स पर्सन ओइना ngasiगी थौरम असिगी मरिक सुंबा वाफम फोंदोक पिगिबगी मिंग ओइना पंजरबदा इकाई खुमनजरबा डॉक्टर होमेन थांगजम असिस्टेंट प्रोफेसर Department of Political Science pu hainingai leitana thagatpa phongdoksari loinana thauram asibu mapung phahan binabagidamak leng Manipur gi tongan ba mapham singdagi lembi rakliba sing punamakpu mai gi electronic gi media sound hall mateng pangbirakhiba punamakpu CCS gi maikaidagi hanna thagat wahai pijarba matang asida tensin jare punamakpu thagatchari ngasigi mifam asigi president members ki aya balojaraga ngasigi khana ninabagi thoramasi matang solution jare haiduna mayam puno ki mafam da lautok jare thank you all